199 yɛda nyankopɔn ase anɔpa yi hello good morning mebakyɛ frɛ sɛ Ante magi ni o mi mu ya mi ha. ye waba ya magi ajiwa ayo na ya me krada ya me aye na de ni biem no kre o de nkwa na kye mo je di mu afuru stane tekrema da bodwe mu aye nkan ya no ntum ye da na se me ni mi fie nyina da na se wo so no fie ye da na se nsraba ni fie ye da na se kofi ni fie ye da na se DLFM abusia kase the Radi ase, Emma Mokra, Modifi Mofiba, oh my Ghana, a Radia be any high for Fato Yansu, a mum of Framu youthful Nimpany for, the Radia Simo Bibia Kra, and none so Radi, I am not the any beam, and from my me and Toyentia, or the Atayanqua, Naya Sido, I said, and Naya Dia, Yaubia, Mawanin, Naya Okrada, Yamen Kamu, Mumojuma. Bye bye. Bye bye. 0593406565. Anidaso Wɔhɔ Obia. Zero 593406565. Hello, good morning. DJ Hitman. Yes, sir. Me about your first thing. DJ, your friend is Sakodia, me Casafita, my committee 11. I don't pay your name, Pass Sakodia. DJ, I don't pay everything. Yamiasia, Medica, Yamiasia, Mammy Sofu Penny, Honorable Doctor Richard Jeron Duce, Yagbede, Adonai International Ministries, my committee 12, a Jabba Cope, Papa Bieni Obium. If you actually me done Yamiasima, Medrene Ma, Babushia, Anope, Yamidi Eko, the Yamias was so. Moja idea fusani weyemu. Ni atosu biyo midanyamia sima zila. Midanyamia sima mirikua. Midanyamia sima 499. Midanyamia sima Asante Zongo. Midanyamia sima Onso. Midanyamia sima College Association for any DLFM. Abushaku ni nyina midanyamia sima Obia. Amen. Amen. Zero 593406565 0534-050-199. Good morning. Good morning, Damian Domingo, Pie for saying. I saw Jennifer. Jennifer, no pay any uncle passe. So you're the Yamia. So I'm at the Papa Diati. Nana Yato, Cardia. I can't say, don't put on the man or none of things. Because your mother would jump there for Sana Pedia. Not a year so not yet, maybe I want more dear. I can't say, I hear in Cafu Kuton, Edema. I brought you to my full school for one. I mentioned I said it's on my pain. I said, sir. I'm not say, Unakasama minimum year or the best show main so. Rather the man is also a woman so. In the Nama Basaba, I call me. Ranakasama is also. Yadanas. I call a Yami show any day the answer power the blade. Oh, my one and then the young son. I see, not the Jaffa Benny, right. Yami show. Yeah, that's it. 0593406565 0534-050-199 and I'll pay your Yanko say one so was that Fabra near Yanko say. Good morning. Fine morning, Apo. Me patrol me who you pay frozen. A friend me here, Mamma, me Freppy Pram. I'll pay your Yanko say. And I'll pay me the radius. Evangelist, the beer out there, Sempa Brain. Me de radiasi Emma Webusia, enemies in me Busia,
Any pam for our mutia deal, and a pay me beam. Obia tie deal, Yankupon de Yankupase, Mobi Biara, any more for evangelist, Osia dear yo, Chasunte, with the radiasi, Eman cry, with the radiasi, amen. Amen. Good morning. Well, me papa. Me batch your brand and pay what to say. Oh, the you know the Mujaye at Tiamaye. Yes, I am not. And none of the corpus will be called Bisa, who could check the dish. Yet they're not Maraka or Toye. You send me the papa, you bring him with Jam. Ten years come for Tauco, years come for Taufanti. Mean to the Munjam the Yard, DPMI, you say. You know, so sell upon the phone in the mass. I'm putting upon you, not Maraka. The Banasi. I will pay the children for what you when because the idea to Solomon, my phone can say, then funded the Bian, say to them conserve or consumer shout. One more by go to Tuanamon see. And say, you to normal, you can pay your Sadiana, you know, tell you some to one camel. Chicken ponies in Neptune, Bibiara, woman can town, she are moving to know of Ancatas, media for the non women. We don't know man will push her. So, when you are on the book of and you have both players and Bibiara. As a Friday, what you miss will be shell, so no man best what you never for. And your woman 24 hours in another. One can you show it you know? Now, if you're so not getting prepared, the Soria, getting a union family, or double Christian as well in the community. Amen. Amen. Good morning. Yo, Me batch your Santizunga no pay what to say. also so here of your one at Daruma. My betty will KD. Yes, as a diary, you must have your one. But you manage to do by Bamba Permanent, Yanni. Didn't you say? Madrugo. Or me, my man, and Mubia, Bianca Ubia. Eti anopai me da nyame ase e de ma omampani dada je kufuo se papa ti ase na ohuru de ekoso omaemu a yakopon kan ho ebre na bre no nyina da ma na pomudin yie papa ena kwaya anopai ma me to nyum kakra bi sho nyame sum no wo anse na wo wiasi mo da badi nyina ra ye be dani eja oh odasani fi nyame sum no wo if you have any man in a bed, as a brand, amen. Amen, Asante Zongo. Good morning. Morning, it's my Mamma standard to say, I don't know now, swear. Yamia don't know who your palm means you want to pay. Yet, Yamia, see, no pay se masati would ne. Yamia, ma mati would ne. Yamia say, I wear your brabo, so your money, your busia, it's mine. Nyame nhyira wate enya wo a anka yenso ya yensa ne yemfata nyame onkoso no mbi wadwen mu na nya samfufro ka kire yembre nyina mu na it's my you know TV station Ebebaso ampa nyame be kam ho ye da nyame aso mama prince la ne na busia nyina DL abusia nyina Roman father no nyina ewe Yesu amen. Good morning. Good morning, Daddy. Pacho mo what you say? Auntie Comfort here who your palm means you want to pay. Pacho, friend Auntie Comfort me favorite picture. Right. Ano pay to that Christo ase. Oh, not do ye baby, I want time they are doing and no pay so. What my young cacateso, and one my comfort is I say a young couple way. Yantia, Yantia. One desire sika. Not to not doom and not send that doom ye. Me cannot say, what when you them, me cannot say, Emma me be unqua, baby, I may be our any more stadium war. Yamish Shamuday. No bomb hope I was playing him. Amen. Amen. Yeah, that's it. Good morning. Good morning, Hitman. Kofi ma to say. Yami adu mo brand fashion also. Yami adu me hu ye yende Nyankopon say. May them say that our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come. Thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us, and lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, the power, and the glory, forever and ever. Amen. Amen. Comfort man, see, I know people to say.
Nyame adom ye ho ye pa ye na Nyankopɔn ase. No pay me da nyame ase. Me busua. Ne College Association phone na. Da nyame ase e won ne bambo so. Yes, da nyame ase e ma DLFM workers. Ano pay me tia DJ DB. Na me sha money lumapa. Right. Yeah, that's a one so what to me afraid and I pay. Good morning. What too bad. 0593 406565 0534 050 199 and I pay ya den Nyankopɔn said. Na do munti ya tinkwamu. Tachamada bodwe moja die mo frusania and ya wada na pay. E kasa sida enkanidi. Good morning. Good morning, Rakom. Me patche for saying. Achwa mama asie to me kasa na me kasa free afinya. And I pay ya den Nyankopɔn se mama. And then I pay to your dasa for radiasi. Mhm. They were who your name busia nyina mobo. And the Ghana mine no wa ma departure. The air can say ya dana you. Rakom. Mhm. Ya me dana se de ma wate. Amen. On show so number ho ban woni fie ni busia. Ena anomanam osi ade yo. Kachen said the first me dan nyame ase de man kra ne no akasa de busia ne Bible nyina erade hwe ne so kofitela kachen say me say on shedding ewo ne papa efemu no erade hwe ne de na mu wi a mu mbɔ nwuma busia ya friend say nwum no kra Mate, better say. Good morning. Good morning. Me patcho Mrs. Mintana pe wapom te say. Doko ba na pe me hu ye na so e. Nyame adome so me hu ye pa ye ne nyame ase. Doko ba na pe de nyame ase. Se rabi ama de punch ye na no pe me yan so ye fi ye kata so ai. Ye ni fi bisa no. Ana pe wa boy ye ho ba me ye ti ase. Ye da ye ko da so wufuo. O de na basa tia ba ko pe apply me ya san sorry. Obone for the ye father so bebre mu na so ni name rabi ye free mu. Oboy ho ba me na no pe te chimada boju mo je die mu Africa ni ai be say yo no na waye. E da na say onko so mo ye ni ebusia ban. Oboy ho ban ya ye ni hwe ya se ni na ne say asedan ka ne obo soro eni asase. Na ne ye hu wo mu ni say ye nye wi fi ye hu pa. Ade cha do pa mi so mi radio pe. Mi radio die wi chim through a me no mienu enye papa wo mi fi. Wa na da 247 DLFM ni chimi ya nyamudi kan di bie mu dwumadi emudi na no ne se ye bede nyame ase nyame nkoso nhira mo kofa bai be bi owo bi erade nka no na asefo nyina erade mo mo ko bai ombo ye ho bai dey na dia da be ma no ba kwa bra ano pe nyame onhira Amen. no nye okese se maka cho se sade afi anopa e ma no nsia nya bo radio ahodro ka news kan nsɛm akɛse no bia de na so atedin sɛ mɛte sɛ DLFM fo ɛno mu yɛ adwuma na mo bɛka dan na akyerɛ yɛ bebre tie nso mo apie ɛno a menam no obi ka kyerɛ sɛ me the radio station to station bi na yɛsi DLFM na anopa no show no mo yɛ na anopa no station bi anya bi na me sɛ yɛ dem soronko that the money Lumba money ye demu soronko anopa ye den nyame ase na obi asade afutu atai so erade nka mo ho edumade a mo bɔ no erade nkoso nka mo ho na mo ntumi nya yokoduro ho na erade ntai mo eti mo fi kɔ ne mo febe mu onsi obone fo no kwan wo mo ho ewe Yesu din amen. Good morning. Good morning, Hitman. Me patcho for saying. Hitman patcho family me ka se fra kra no town. Lizzie ana pe ye na Nyankopɔn ase. Hitman se nyame ne wo ya fa. Anopa ma Israel ken. Sebra ni pastority anya wo mabufuo do share yen no. Enko me mini ye ni mu no. Kenso yiri ye man su bontini nsu aya hankan bofa ye kraso. Enhira ne asapu awrade. Wa makwan ma mo amfa ye anya ha na ma mo sin. Anopa ye kra gane sa no ma afira fidi sunfo afidiem. Na fidie na bubu ama ya de ye ho de a. Ene Kristo din na nuonyam nka. Midanyame asema Eric ne yere mama e wa beka. Midanyame asema Richmond ne yere. Midanyame asema mabusia santin nyina Hitman what midanyame asema won wabusia. No fa no ma na midanyame ase. Midanyame asema no pe wa bia me hu ni han fefe.
Amen. Amen. Good morning. What too bad? 0593406565 or by Facebook page as well. Want to share link no na fi wo foforo bi nso entumi enhwe bi anope Janet Sawa or say how you doing PSA Kwabna. Thank God for the gift of life. Amen and amen. So what Janet messenger what the anope no. Good morning. Good morning, Hitman. Me ba chef Rose. Pachoma Cassandra new. Anope ye na Nyankopon ase mama. Oh, you. Anope de radia se. Ede ma wo Hitman wa brabo why. Amen. Nyankopon so nkoso an hraw oni nyuma pa ogusu ye. Me de radia se. Ede ma mabusua. Me de radia se so ede ma ye maame Priscilla Fuso. Ene ne ma ne busua. Me de radia se ma bra boots or tema committee H na brabo. Precious funds for nyina adofo nyina meka say awrade edawase woni abebra wo yemaye edawase nyame hrawda. Amen. Yeah, that's it. 0593406565. Extra oh, I say thank God for the gift of life. The messenger, what the abano pay and pay what the free. I'm gonna say and the buy extra oh messenger, what the abano pay no 0593406565 0534 Georgia time message what the abano pay was what then yanko DLFM. We number 1. Good morning. Good morning. Patrick Frozen. The Obia, Mr. Ashamason, Suruban. You, Obana pay and Yankopon say. Yamia say, the boy wine or the young one child. Mitiamupa, they be a MSM, so in Sankam. With the Yamia send the woman, Mr. Akamo. You. The Yamia so member brabo. The Yamia so mebushia brabo. The Yamia say, I was on my kind of brabo. Yamishiro Bibia non come home. Oma wa hodini no pedia motivation on the brain. The Yamias on boy your home. Amen. Amen. Yeah, that's it. Che taxi driver na pay was what then Yankopon say. I have seen light today and I thank God. We free Che taxi driver no pay the messenger what the aba no pay what then Yankopon ase. Papa pap 0593406565 0534 050 Good morning. Good morning. The Patrick Frozen. Open university Patrick Medindi Okucha Mekasa Fizungole in Accra Center. Okucha no pay na Yankopon say. Yo, nyamenshira papa. Yo, ene dey so meda asafu yikowa ase. Tumi wura or therefore bambo hene ono na oyo botentima etwe na yempa hwelada. Ono ye nkwanwura. Ono na wabɔ ye ho ba man ne adepa bi ache emojedi mo ofisa tekomada bodwem. Ono awurade na sam kyerɛ sɛ yɛma yɛnda aseɛ ndɔso sen abisade nti mi okuchade abibia menya akwanya na menne me yere ne me mma ne me busua yɛde asedane ayiyi ɛma no sɛ abibia wo ma bɔne bia anto yɛn mesrɛ awurade sɛ aka kakra bi na afia akɔ na wie yɛ yɛsrɛ ne sɛ ɔbɛbɔ yɛ ho ban yɛbɛ ɔhaw ne ɛsane amane akwanhyia nyame nyimfi akwa mu ɛne watiefo nyinaa na abibia abuefo lines a yɛtumi adi ne wada se pa hyɛ ne deɛ no nyam na dom ti amen. Amen. Okucha that say 0593406565 0534 050 199. Yada Yankopon say. Hello, good morning. Good morning, Hitman. Me ba Jeff Rose. MC David. Kasa free here for. Achimota. And was a baby, no Juma, oh yeah, and was a baby that Lumba's voice. I'm not pay Yadagina Kupasi, and that's another room, who are Obia from. Nipa Dubaqua or from Musomba Park and Kahumbi, that's the Merade. That was at the Maya man Penino Vidia for. Now since the baby will be at last. Rather enko bi biara Hitman buni adwuma oba adwuma pa na na bia obi amsi na chawa no pe rather ka ho yeah that sister wants to atumi afra Emfa callers ni mi na fe yemfa se dem fancy 0593406565 0534 050 199 yeah then Yankopon say
morning. Morning. We about you for saying. Bacha me dia mente me ka se fi oboda kaba. You are not paying any Yankopon say. And I pay me the yami asema me mai. Me da yami asema me mamu. Me da yami asema me customers. Me da yami asema obi bia. Yes, yami sa na pay ya sorry baby ya bakwan. Oni yanim kai no mfa yenko. Ya be fie sa wa boy ye ho ban. Me de bia so wa manya ho din na promisi na ye nya. Anhoma ye de timu. Adomnti amen. Amen. Richard Meno in the message about not paying. What then Yankopon say, I thank God for my life, my family. Richard Meno BB from Majorless Soja Line. Hello, good morning. Good morning. Me about your first saying. Dede Kasafi Committee 25. And I pay your name Yankopon si Dede. I pay your denya miasi. Oh, you know more boy does so yeso. The denya miasi. Oh, not do. The denya miasi be brave. If you say, Hitman, your mamma in the door so be brave. And when I be dimposed into my days, and a couple or train it to me. It does not say. Me say that Miss Mamma minimum grass the Biarada. Me the Yamiasi, a mauni webusia. Me the Yamiasi, mammy uncles. Me the Yamiasi, mammy auntie, Bakua, call a penny pa, me send a couple someone home by mammy. Me the Yamiasi, mammy ma. Me the Yamiasi, mammy coon. Me the Yamiasi, am on my Ghana. Me the Yamiasi. Am I a president, gentle president? Me then yamiasi, a man in the bushia. Me send a miss on one over, man in answer, or man address to go from war, mino. Me then yamiasi, or double in the limba. The son of me then yamiasi, mammy and cassa, me who. Me send a miss say, I didn't have any swap me, Miss Sunny say, oh, me mobile, not mad in breadfruit. Me then I see the bray, I will not do it. Amen. Amen. Abusia aha ane de aseda ye de besi Nyankopon wonte na aseda wonye akoma so ade nyina emfa maye ebra ye frifia ye kwa adwuma yi wonmo ye ho ban na afi wonfe nkoduru asomdue mu ye na ye kopa adwuma wonma ye nsa enka bi ye na ye koton so no wonma ye nto ye ba na ye bedu fia asomdue ma ye beka se papa ye da wase 42 minutes after 6 a.m. here Anidaso Wɔhɔ Obia. DLFM 106.9. DLFM 106.9.
Beautiful song coming from Stella Basil. Okay, Stella Dugan. Phobia and the wood one birthday, your mom. Happy birthday. Happy birthday, and come out, cause you it's your birthday today. Now, cause you could do a Santibia Yadom. I know I would happy birthday and confirm out. Sandra Bat, your mom. And their birthday, happy birthday, good out to you. Maybe I would do better than my happy birthday. If I said so many signs, I would have happy birthday and confirm out. Alexander, I know birthday, happy birthday and come on, Felix. Juliana Amaklofia, I know birthday, happy birthday and come out, Julie. Betty Ako Armstrong, it's your birthday today, happy birthday going out to you. Hadash in Shraba from Poma. I know birthday, happy birthday and confirm out. Why would do better than Nebi and Yanko Poncho? Happy birthday. 46 minutes after 6 a.m. He has still to come on the show. Major stories making headlines and the national dailies. Kowakra Tamo Boswani in Shraba. Kwajo Samibi. Or see a dear you're better than Siano Pay. What do Kowakra turning in all the top stories? What do you know about? I Musa, what to me, I know Monsieur. One of Monsieur Lumba and supernatural mineral water. They come for the amount. It's pure every fall. Lumba and supernatural mineral water. Don't be a baby wapa. I didn't show me and I was so no. I would use you know. I Lumba and supernatural mineral water. Pure in every fall. Just got to go from 24. Baby, I will be an supply will be 0555 2747 57 055 27 4757. The Wakratamo was one brasso. Was here, dear, you in Shraba, Quadio Samibi. As usual, what I say. My Shraba was here, dear, your Quajo Samibi Aquaba. Then I pay Kowakra Taba, just a newspaper, no. Nina pay from the Daily Graphic, Daily Statesman, the Daily Guide, Crusading Guide, newspapers, Nina, with Yahano Manana Paya, was here, dear, your Ishraba, Quajo Samibi, and then some Nina, whatever I pay. Was here, I pay, Macho. Yeah, Major. Now, what Pomu is saying? Yamiadum Bibiabuko. And not to me, the year, dear, Nana. Yamiadum. And as usual, Dadana. Yamiadum, it me the year. No, Asana de Mamma, as a mempe. I seen. So, what the year no said Dadana? Miss me the year. Yamiadum the year. Ah, okay. The young couple said. Sure. When there's something be a would drink young coupon why I want to see it. When you acquire a fast down, I are you who? There be. I saw it to Honoma, where now.
Yeah. My any can find chamety for now. Yana Mias said, and so or inquire. And tell the idea about Yankopondia hinta Obia. Yankopondia hinta Obia, be any or that. Who be a bottle and a time or cry or did that. Or have been one at each reading. Ten year in Yankoponia, Nancy, one. Why Yanis as one can be hadring. Say, Yapa. But I'm a penny near tier for as she home crying. And then command a penny a bono. Na me buset you for akaka krabi na fi 2025 ye dia kwa wiye na wobi onoma from January wode na ho ode ya wode ne nyansa ye abofo bebre na hye ne bo de wona ne to ne so obeboa wom na so echiredi menim se maka frɛ kakra na sɛ na kakra bi na fie de akwa wiye obi wono ma wotia na pai na Anidaso asa na pai na me ka curating sɛ Awurade o ma yɛn kɔ ne nsapan da wonim sa sorry ayekɔ empatema yɛ wobro no ayete so nipa nim se yɛkɔ asɔre pa a kyese yɛ Kristofo but adentina wa wotena se na wo check wo ho a wonim sa fi kwa wiye but nneɛma nkɔ yie menim sɛ Awurade bɛyɛ wa wuti a nkɔma me no wudi anɔpa yi no kɔdwo na me ka kyerɛ sɛ Awurade bɛyɛ Awurade bɛkasa wo yɛ na brabɔ mu Awurade bɛkasa wo ya ware mu Awurade bɛkasa wo ya kwantuo mu yɛsi kase mu Awurade bɛyɛ nnwoma foforɔ Awurade bɛhye yɛ nnuonyam ansa na fi akɔ wiye sɛ bɛka da krumpa Awurade bɛhyɛ ne ho nnuonyam when you come on pay, nominate for check with you. Right, and finance, everybody said them they can't you know. Abrabona, ye bonnet dear, Yankopon went to see a pa, and a dreampa, a ben Emma will be on a brabo. Jay said, a merina indu ye, and as I say, we nabotre now to boys a mirror day. Say, what kind Psalm 34 verses number 18 now, or can't send you honor. The Lord is close to the brokenhearted and save those who are crushed in spirit. Psalm 34 verse 18. Okay. Enti Yankopon be wana makoma ebubu. Obia ode ne ho to Awurade so sɛ Yankopon kuto na Anidaso. Obi one de na braba na wɔbɔ no. O ma Yankopon hu ni sɛ oni obia eka ɔno nko ano ho. Enti tieto de adin o edu de mu oye oni nyina no ode ne ho nyina to Awurade so. Sɛ saa na wote de amedɔfo woni hawo. Da bi kama koma to yɛ. Aka kra bi na nyame emerepa no edu ama ofi sɛ na asɛm no saa na aka. So wodwen ye ho nsusu pa de man ma omo ben no. Na mom ade ba akɔ ne sɛ de Bible no kan no. Sɛ wa amen ne de a ene de eye walo wala eno emfa. That is the truth ewom. Ti so pɛ sɛ abrabɔ ne si ye ma wo. Na ɔhɔ a wo na mu no wo firi mu a na wonya Anidaso na wonya da chepa bi de a menua ne nyina ne sɛ wo get closer to God sɛ wo ben Awurade sɛ wo bra na wo bɔ no sɛ ma Awurade di mu adanse ma wo sɛ twede yɛ Nyankopɔn antumi anya wo dansefo a ɛbɛyɛ den sɛ ahokyerɛ na wo na mu no wo bɛtumi aka sɛ wode wani to Awurade so because emfa Nyankopɔn ɔyɛ principled God fato ha fa we hye ha sei wo yɛ ne saa ɔno ni asɛm bia ɔsɛ na Awurade ben wɔna wɔna koma abubuo na ɔgye wɔna wɔn honhom apɛkyɛ enti edum pɛmpɛn so a sɛ de alas meka ye no sɛ asrafo kɔ na ɔkɔ na wɔn akɔ na du baabi no mu hu sɛ de ayɛ no watɔkɔ do mu ntumi nko a na wɔn apɛgye wɔn nsa so wɔn ntumi nko bio na wasalanda saa ne tie enti wo de ne sɛ yɛ pɛ wɔ Awurade anim tutu anamɔ sɛ de Awurade aka no no na ma Awurade ni wabrabo ma danse me de no ne hia me pa ma Awurade enni wabrabo no mu onye wo danse fo wabrabo a wo bo no ma Awurade hu ni sɛ wo ho kiri we mpo ni wampa wo no ankɔ bia foforo bi ankɔsrɛ moa a no nya Awurade fie yenim ni papia edu ahokyerɛ mra o muntumi tintim e wo nyame na ase na wo ma hwiase sɛ wo bɛka ya
root ya Bible born it didn't want dance ya Michael or Sebun so didn't born me. What is a which buy or how buy? As some catcher and answer and say, and share me some sign. And you watch ya and biddy. Yes. Yes or no, what can't tell me didn't see up and watch it. And they say, we Obia. Odo ho to nyame so a woni ye frɛ wo Kristo ni nya de okwa asɔre yo. Right. Aha, de otie ni ye. Nya obi a okwa asɔre ye frɛ ni so ye Kristo ni. Ana nya obi a okɔ nkremodam mu ekosom ala na ye kyerɛ ni so sɛ nipa we de ogye Yankopɔn di ana sɛ ɔde ne ho ato Muhammad ana ala so da bi. Wa wo ye gya na ɔwɔ sɔre na pade no. Enti ye ma Yankopɔn hu abrabɔ num no onye ye dance, onye ya dance fo. Wi gya ye duro tu a wutu atie wunua. Ujai say, wo kan nsɛm enim egu nyonko so sɛ de dwuma bɛbɔ no. Udutwa wo nyonko nyanti. Twa wo nua nyonko nanti. Sɛ wutumi gyae saa na mo kankan we nyina tu. Na wo ma Nyankopɔn hu sɛ wo yɛ ne korɛfo, wo bɔ bra ne sɛ de Awurade pɛde a, me nua ba, me nua bɛma, woni ha okra. He, wo pa ma yɛmfa nkɔhwɛ fam. Wo pa ma yɛntwa ntronto wo so ne yɛnyi wadi mfra adwumam. Sɛ if sɛ yɛ no korankuto sɛ wasɛm wom. Na de wo yɛ ne fanyame akwan so a, Bible ne sɛ yɛnni dew. Efiri sɛ, emene bi ba saa oha wo na mu ne no yam bese satebia no ama na ye ayade foforo a won ma mu hu se na abrabɔ na gigya wona wo hu se abrabɔ na sini tira se na nidaso ni ho ma bio no sa nipa kɔ no ba kohyia baabi na ya bɔ ye nsɛm kɛseɛ ama de Nyankopɔn waye enti yenya abotre. Right. The best way a betumi ama Nyankopɔn aba abrabɔ no ni se just salanda kijansa kɔsoro ben no ekyire din me da say major stories making headlines in the national daily school wakratano moboswana wasi ade yo inshaba kwadwo samibi akratana say what then sem nyina aba join us live on Facebook DLFM 106.9 also on our website www.dlfmonline.com and sem nyina wo ho samibi brenie Ghana footio Black Obra Yanase ne yamfa cheke se metifo a omuti free echichi ne benche ne yanka se twede ampo Yankopɔn no pe onhire papa sa no pe omuchi su DLFM 106.9 e de aye wonom kasa fidie Yankopɔn hire omupi DJ Ghanaman e wo Gbetiri station ho and pe we bie dia tuma ne ye DLFM 106.9 e ye anes DJ Ghanaman e bie mfidie ne muku ha ya minhira ne pi Amishani pi na dwumaden a obo editai DLFM echi enano pay enti akwaka ne nyina ba nsɛm ne de dɔso ne nyina ba anopa ya beto ye bo asene abobo na poso ema wahu nsɛm ahodo a ekoso ewo oman Ghana mu nsɛm de abapa enti anopa ya hyase emfam free kwakate a edin a edaso no eye Supreme newspaper na wadi abase Lower Menya Krobo MP hijacked community funded maternity project and divert National Health Insurance Service Fund. Enti ukopiemu ewo Lower Menya Krobo wanu mashe bedwani eyo numinyamfo eye talabi okrete epiniza wanu mu chirim se openi na den obeye mashe bedwani pe ena Lower Menya Krobo mensene no na company for eye community maternity project sani ayalesabia ho no mo no ema be kwa wo so no eso munya baabi a ema no be kwa akwada na eja midwife we yatumi age wono ma project no chimese papa yi aba waye ne ma BC basa chire din sika hodo e so mde tu ho na mo ne nyina chairman ho nsema ye pi wa hijack project no eno a chinso mu chire mi say mense no eye apomuden se achi ban so sika eye foto eda ho no mo no so chairman watimi adavete foto no e de nani ahweba fufuro tabiri sika na free account num e de akire ba fufuro a ne so aye nsempia mekese de ade hia wono mo Lower Menya Krobo adwa pa sana muntu a onimnyamfo a oye omo ba hye bedwane onimnyamfo telebi okrete Ebenezer ade a waye wo mo no ye omo ye pa Supreme newspaper no pay ode ho amanebo ede aba na ukopiemu manso takura senso anwasam asi ene anwasam dumo di mankansa no dimmo asam asi ho pa na nyina asam asi ni dia nsemo de
nsɛmɔda paa ne nyina ne sɛ ɛyɛ wɔnom assembly member ɛde ma adehyia wɔnom ɛwɔ manso takorase ne den ɛde onimnyamfoɔ bonsu onimnyamfoɔ ayɛ adeɛ papa adeɛ a wayɛ no ɛhu paa na ebi nsi ɔmanyi mu da ɛno wɔ amanseɛ south mansi no mu ɛwɔ asante manta mu honorable Dominic bonsu ɛtumi aprovide wifi internet ya ɛgya yɛ use bi wɔ adwuma mu ha yi mmea pii offices ɛno ano mu use a sɛ bɛyɛ a ɛno na hoɔden no sonti no woyɛ bibi wodi dwuma bi wabɛfo ntentan so ɛboa ma atumi yɛ ntentem so ahonhare so na senior man honorable Dominic bonsu ɛtumi aprovide the entire manso takorase kurodua ne nyinaa Obia saka wifi ni bi free ka pre ontua bi sɛneɛ adesuafoɔ mfa bi nkosua de wa wodi dwa wɔ hɔnom fa bi kodi udwuma wa woyi adwuma bia wɔ manseta korase ne mpotam nyinaa woni ha okra wifi no obia nya bi ɛne obia woyɛ suku ni abɔfra wusua de o woyɛ ɔkyerɛkyerɛ ni o mobɛma ne na woyɛ adwuma woyɛ bia no sɛ wotumi yɛ research na wokɔ abɛ fontentan so the internet ne di dwuma de a woni ha okra we provided the entire community ni nyinaa wifi obia mfa ndi dwuma sɛ bɛyɛ a abɛ fontentan edu baabia ne mu ayere sɛ sra emu ayere sɛ bɛnta adehia mo wɔ manso takorase munya internet mfa ndi dwuma no we mɛboa na ɔhaw a ɛba mo so ɛwɔ mara bɛ fontentan dwumadie ha ma adwen no bibia nto din na asomdwe mra na bibia nkɔ kama na momfa internet ɛmfa mo adwuma ti we de honorable Dominic bonsu nyame wa nhyira wa ebe ha adwen wo nhyira opi assembly member mpuni na obeye MP anaase obeye abana musini ka adwuma abeye na besene pa ka kitu mpuni dwane si mekese nyame nhyira wo na kuwakata ne fa etoso enan ewa supreme kuwakata no oba amane se asona adonten abusua denchira eye dominance breman announces 40-day observance for the late Kofi Safo Esiama akane openipa no yo swafo no hwe oman Ghana yen akwana badie hu sensem transport minister efirimu na abusua yen hyehyese yakopɔ yɛ adoma wɔmba bedi ne da atoso aduanan pepepe akoyi ne dot yie kama pam na bibia etimi akonkane ediama abusua no ana afi nso oman Ghana the young mu ewo the daily searchlight and so the aba or the biaba pa the daily searchlight what no touch ne call na front page front page news no and a pay kata fetosinum na wode abai o kire ma say dey di kan ya na empowering rural education man so takrasa assembly provide free wifi to entire community and they said yaka honsam na senior man ho of papa in fact nimnyam ni ho of papa na sabi nyansan nimde na doye ne abadaye wo na funu mu ma ade a waye yambe hira opi enti man so takrase afraso community eno wa manse south mansen mu awa sante mantemu atajufo wa matedene mu nyina mo kɔ no digital advancement ebeboa pa ne nyina ne say mo assemblyman Honorable Dominic bonsu make say the entire community wifi were provided obia nyi bi a school for mudie nie adwadifo nso mudie nie adantemu mudie nie empanimfo obia sabe nyankopon ama no fon a odidi dwuma wo de make say apad na wo use ana say computer na wo use a woni ho ha okra wo de ana say wo beje wifi code no eye free kapre wuntua enye se bosom do a betua akrabo an da bi eye free fa na kwa no bia de asia be fonten tans unlimited enye se wa use a o efia na pa kopem pempenso se be kate no da bi da bosum bia adu a ono anka se na bo prade beto e de agusu na mo use na mo de agimani se de mo pe bia enti mesre adumnyam sha me go faase wona abo Dominic bonsu e de ahya de se a mo wo man so takrase afranso no mo mo homoden na mo mfa nsua de mebunu no momfa nsua de munya research na dwadifo nso momfa ndi dwuma na munya sika egumbotom enti we de ma de hia mo wa sante mantemu man so takrase afraso
mona mo kro no Wi-Fi free Honorable Dominic Bonsu waye ni nyina nyame nsira ne pi na de waye ade waye MP4 no kura ntumi anye MC4 no ntumi anye DC4 ntumi anye enti bohu sa de hye omo man so ta kura se afraso ebeto nyom se ade MP ntumi anye assembly member baya wa baye ya mummo munseman aha ade abanam senior ntumi anye Honorable Dominic Bonsu baya wa baye ya mumma ninji in fact Honorable waya de me tuche ma wono pay me twa prusi ya me hira pi se ne ye pe wo man mu kakrabo ata so a entran ka se menye eyo mampani nti na me de menye MCG nti na menye MP nti asem members no bosu du a sesi empo na Ghana mampani so betu am ka 13 million sikadadam kete mampode next we tumia provide the entire community na bato mpeso asofo nyina se obia anye Wi-Fi free mo fa ni dwuma DJ Malon sinka we de nyame ya adom na nka onya bi wono hono ma ade ona bo aye de ona bo mesra wonim aya bra kra na me wofa se DJ Malon se baby omo woni bi ni ho ohun etinka opese obeje bi ho ma wo mu na the entire community ni school fo ni nyina obi anya bi na ma MP4 no kra ba omnyu su bi no mo hu ni so ma fede ma MP4 na MC4 DC4 ne mfede beye bi maye won kran wate ngaba ne de anka time du kra wo de menha ho contest mpo ye ne ya beto ama wate ase kako on oppose obia mpo contest eno no ene Wi-Fi ne bo ya di internet yi hwe 399 ope 100 and something gig ni bia enye sika kuma o enti se obi tumi sore na obenya Wi-Fi free de asua de a chese wontua ka pra masa chairman ye bom paise nyame ya adoma afrese e ka se ye ntoa ba bio no na wo ye MP se wanya MP anya mpo a ye ma wabana musini ye hunu se mummo saa no ene ye de o ma no hye mo nsa mbeboa Ghana na nyame ngofa asefu ya na adan obi ne wada veti sika kura kogu account fufuru ma ye pe ho asema ye huni adwen wo dwen ya mi nhira ne pa na mechia Samuel Ofuli Boaten Kumase asante mantem wa ya de on the this okoye story we de ma Honorable ena ada newspapers na tumi apeke anopai omode abasobo edema onim nyamfo Dominic Bonsu wa ya de pa manso takrase afraso nyame nhira mo na de bia mompa ye ma no nyini nche because de waye Ghana ha hwane be okay musika na kura ye mo de na kura watam akwa akudi na ono ani sika maka no aya munsua asante mantemu ye friend san members omo ya ade o DJ omo ya ade papa ukọ ye friend san Amansia South Amansia West Amansia Potem ho ne ade na omo ya ade pa me nwafa asefo no ene kwabere ne Potem ho no onim nyamfo mu nyina Emmanuel Jackson aguma mu nyina omo ya ade pa bate ase on de waba na musin na san members no Honorable chairman Osama no adwuma mo bopa ho no nya bini ba ya de yi de minim se sika na ni wo mo hu se eye boapa yen so dia minim yenko yenim wo ma medwanti yenko yenim na daily graphic and pending some nam no chirema VAT reforms take effect January Ghana Revenue Authority boss and odin se me e dia bese yenko po ya doma eye Ghana mampeni John Dramani Mahama na num nsema oswafo hwe o manga na sika semso omotena se odikoto mbesebedwe fo anim efa wo man Ghana ya kwa homabosika ya kwa kodi e wo mfempem mienu aduonu nsia mu no ebehye ase ya adwuma e wo pepombo sma edi animi pepepe no ma prechire na VAT reforms no o ma ye ni nyina wa ye beyi tu afru so ne yayi wa ye di bi count de won so ne de ape so ama no watua na Ghana nyesika de bo man ho bra de ne ho asamanyen de ode ba ye ni na katafata so miensa ewo daily graphic anopenso den samnam na ochirema ECOWAS court dismisses techno petition enquiry application attorney general to file response in 30 days ntimika say de ya maame Gertrude Alaba Isaba tekno akane no yo man Ghana otemuafo pani ena Ghana man pani berima oboada John Dramani Mahama bayi ene ochirim se dabi ya mame Gertrude Alaba tekno saba ne bodin ba wo bon dwumade a wodie se
Omanga na temuafo peni no. Nema bi ho no man hye da emfa kra. Adwuma na wo ye no. Enhye da nso ani sa. Na temu akwandwa no so ye akwamwa bi a eso. Enti ye de mo na mu ha ebe ha dwen. Wo de omanga na temu nsam be gu atoprenti. Wa ho ne se banche. Otu ne se banche o. Ene no ye maame Gertrude alabesa ba kirim se da bi. Ekwan Ghana man peni fa so tu no. Wa memu ana ho. Jese wakekere ne nsa wa mana nka bi mpo. Enke yemfa no kogina court mpo na onka ono so no fam de o manye. Ena Ghana man peni eja ne tumi so executive powers ni wa ho ne se banche. No peja asemi di kopie mu ewo ECOWAS court se court. Monka bi mame. Akwan Ghana man peni di mafa so ya mia. Nansia na Ghana man peni dada na nadan kwa kufado bom din se memesom so man Ghana temuafo peni. Mi ba ye mponche bia kakra bi pa na manya gumbotum. Mate ase. Na ba ne sa munima ni ye. So temuafo peni nti. Ekwan aban fa so tumi na mente ase. Monka bi mame. Ina de kwada wo no so ameke simple na nka opa kire mpo se ma Ghana man peni emfe ni pa pronko si na nan. A Ghana man peni ko bo ye mfi tanduku. Ede Justice Paul Bafuboni edin koma Council of State. Aye Council of State for Omaginatum appointment committee for so abvete no aginatum as the de papai wakoswai a wakwa akoyo temuafo peni prekope. Ena ndra dan krata ba ya. Oh, akane otemuafo peni. Ye maame Gertrude alabateku no ade na mfa. ECOWAS court no so abobobobo ade ne bia to agua na ade ahụ. Bobobo bia to agua. Nti ye maame tisi ane yawo ne mu ayeden pa. Aya mommo ye mompa ye ma no. Omoye mompa. But Ghana man peni say ne kakra wo ma momfa ma no ende me sremo a ye maame ahụ. Me maame wa asom kakra nti in fact semfumudu mi po na wa ye a mesre won ada. Mama me nyina nanyim na me nka mfa nti kakra. Mesre won. Semfumudu mi po na wa ye a enka wo ni sika kakra wa kem no wontu amfa man. Obaba nti ni sika kakra wa kem no wonfa man. Ena o ma no so anya hwimpo. Obi bosom na dodo de kakra bi a olokofia wa de man no so mesre won. Omamode ana wonfa man no so nya kakra nkohwefi. Ai mesre wa. Zo olokọ na ahomjima an no. Untumi onko ejina okoye yi nti mesre kakra wo mbia no wonfa man. Na nyama konkan. We di man di ma manpen wode mami kotodwogu fom mesre man kakra. Ai nyame nhiro pi data se na be ndam. Na President pledges support for 2026 World Assemblies of God Congress. Intimike say die assemblies no World Assemblies of God Congress for no Ghana man peni chirimu say obeboa bata machi sikasem fam honhom fam no bibia fam otamachi pampe Daily Graphic among the board ba no pay no no. Na the Ghanaian Times etipin nam na obon homa ne say the most authoritative newspaper no de bia baha ene wo chirimam emfimpi mienu ne adununsia yakoya ni mai ene mpotudwuma ye mpotudwuma Ghana mudi bedwade pa se subonten mudi mpotudwuma bedwade se swimming pool e wo kuturim entwame kabro fo kakra wi ama kan mfante wi ama san kan twi enkra ne de DJ Omaro na beka fi se ho no emra me teacher na kire me no mampo me ho na medwane free class nti me nshada anya de sa na o kire ma 2026 year of infrastructure development President Muhammad declares this say de mamen kan akuapem kakra akuapem na befa de emfimpinu aduonu ne aduonu nsia no Ghana man pani kire mu a men kan kire mu se empuntudwuma de ye de bedwade ye de empuntudwuma bedware o se ye de empuntudwuma bedware pa wo manyin enti me kan mfante kakra nso a Ghana man panyin John Dramani Mahama o se yan kan kire Ghana fo nyina de Nyankopon ya adoma mfim pa bi na do no esen mpuntudwuma ye de bogwade wo kurayim enya asem kumon ye de bogwade ma obi kogwade sumim pool no enya asem kuma kram nti we de ensamoda ba ma Ghana fo nyina Nyankopon ya adoma mfim pa bi na do no esen ye nyina enya krado de mpuntudwuma de ye de bogwade pa wo manyim na bibia konkan eda ma enti kraton fotolu de bin ewo the Ghanaian Times eno ode the moment boy or the buy infantin dam de ma ya de kakra kwapema na nshadamfa nshadamfa se DJ afiba wanchirem ni nyina sa wanshada nchirem ni nyina anchirem wanya de kra na Daily Guide eden sam na manopei ono so de aba na akane openipa na ohwe o man Ghana yensa ase yakwaye ene fuma gudie tu so o man Ghana mu the den edonimnyamfo Samuel ebuginapo eden sam nam na o kirema two presidential jets
ɛna afei nso ɛyɛ military helicopters ahodo a empenifo akɔfa ba ɔman mu no okirema ɛka no aba emu odu sɛ kyɛma wontumi kyen ɛna stronger than appetite ɛwɔ manyim ne bo no bɛsom 13.1 billion Ghana cedis na okirema sika pa mpenifo afa kuntuna se edwiri di go mbotom ɛwɔ saa presidential jet we omuso makwa siesie mpo a yɛnhyɛ dan hunu sɛ ebenya ahoɔden sɛ enya ahoɔden ɛne saa helicopter mienu a ka ho no ɔmo kirema Ghana sika ɛkɔ no ɛsense de nsu atɔ na yiri di afa nkrantompune mantami ne yehuna amane 13.1 billion Ghana cedis ɛyɛ Ghana sika yatam ɛde akɔ a ɛkyire din Samuel Abdullah Jinapo aka no oswafo a no hwe oman Ghana yakwaye yensa ase ɛde fumagudi to so na ɔde nsɛm yi ɛde abayi ti sɛ sika ne de ɛkyire din na 3 illegal miners die in hurt Goldface concession etu kopie mu ɛwɔ Pristia Hunivari abato mpesua so ɛno no ɛwɔ to emantam am adwumakuo kɛse ba kɔ hɔ no ma wɔnom etufu makutie edin da wɔnom so no ɛyɛ hurt Goldface for na wɔnom mining concession a abade ma wɔnom a efamra kwanso mo tumi krata wɔ ho no emebu no bi akɔfa kuntuna se ekɔbɔ awura wɔnom concession no so ekɔtufu magudie ma emuna bu akum nipa makom yansa kata fa taso nsia ɛwɔ daily guide ɛna dia bai enti ɔmo wia mo ho akɔpa bibia bedi ɛnem bɛyɛ den na nama nipa miensa a wɔmo yɛ illegal miners wɔnom agu ma yɛ nsɛmpi ɛwɔ manyim ehu pa nti galamse ne yɛsenka munyai enso ya ka ɛkyire din na the Vanguard ko wakata no wa Vanguard pa na wokyire ma illegal miners perish in Galamsey pit eno an yaka ho asemi Prisia akwageta nipa miensa ɛkyire din omawu Galamsey nti na asem bi da na asem sɛ de te no DJ sɛ ebɛbɔ atra na na ushia o Facebook no so DLFM 106.9 ko wa krata ye bobo so nyina ye de atoso na eyi ba queen na mehwe se ebɛbɔ atra o se ye kɔ yanimu ye montra on ye montra we de eyi ebɛyɛ te sɛ eyi akwa we eyi onimtuni a wawi gospel musician ya ne den ede set ye friend no I think say ne den ye set bibi set frimpong unsa ne nyomba akubi me huritira aha sa ne nyomba de pa yeah because you see o say sa ne nyomba yam do story in the so no but ye huritira the Vanguard no but say we no ye huritira kana Ghana funti and I'm joining live on Facebook ko wakata no the Vanguard e de aba and in some of the buy no what's it say e do so pa illegal miners perish in Galamsey pit ewo Pristia enti omawu omukọ sanso na tekino crashes at ECOWAS court okoye no ankofa akoye nsempi ekafoforo asan ba na asema so pa okwa katana nim ho na monte on page 2 and page 3 of the Vanguard no katafa tosimienu ene miensa ewo the Vanguard ko akata nim no yankopon ya adom magana yankopon ede nyansa ene na hom konkron edudua Reverend said Frimpong mu say si yeduru ho no mo na Yesu din mu yehuritra yehuratra ana menkai ende ye wo wasama but me de mehuratra se ku akrata no ye wo na aya na me na me ye nti uhuratra se ho de ne se wo kenkan de aka no me de be hye onsa ana meka se so nti kan de wo ho no ndi de ho de Yesu din mu yehuritra enti wa wo ba Facebook no so a you can have time for yourself and go through ho de Yesu din mu yehuratra ne sa but in seven women so yen sempe tuatua so seven ho ni tuatua so pa so wo kan na so wiatra se for now no ensem na da ha no menhia da nya emu details no ntino wo fa so de ensem a menhia da nya details no aja menka because so be hwa ko wakrata na metombo ase na de menya details ni ye no me biebie mu nyina hu se man so takora ase me tu ni nyina ase de aka ni nyina so Ghana man pani infrastructure mpudujuma ebe nyina no maka ne kama ba we de na ba ye no eyi details no menhia da wo fa mensan kae nti metumi mbrahye so nti hode ndie Reverend said Frimpong say yehuritra
ehuratra Johnny live on Facebook DLFM 106.9. So what also one kind, but two bad one can swab a kind live on Facebook. Into no, but obehu yam papa daddy Lumba phone da ho na ho fe na ba pa or the by kama e papa phone da ho efe papa to Johnny live on Facebook ha e papa phone na efe na mo masema da ho ne de Yesu di mu ehuritra koyenim ehuratra na daybreak e den sabnam ya wie Vanguard anameboa si ya wie aha ya wie enti yakọ daybreak nso den sabnam na ensema de bae ne kirim se da sobra akuamwa is kwau mahene Eastern Regional House of Chiefs declares timike se de said the end ada e de bo mamane no kwau ni potem ohene papa ne make say aba ejiredin eye da sobra akuamwa e Japan a wotoso mienu na manso twen e course ne ade adementem ho asa mutu no mpenifo kirim se tu amutu ne yetuhunu mamfa mra kwan so ne tu no na ye mo personal interest monko a monfa so nti na mutu no nanso mra kwan mu no ma ho kwan santi eye da se bra kuamwa bo aten otoso miensa na modini si akonwa so na mfa mra kwan so nti senior man o ma san ho ne biu asan akofa kiri san akofa yenchi nti ma san akofa mo a mo ma hene dada da se bra kuamwa Japan otoso mienu e kire din wasan be de hene ne biu nti aduro bi anka dem ana no me hu se na da se bra kuamwa bo aten otoso miensa na osu otifoma no nani abre pa etwe ne tofom epetepete anwana monchime basad na mo ma ne ye na ye me ya pa onhene pa na ma ne ye sa to bi na hye no ma ne ye sa se police ko twa ne hu hye so mo kwa kwachi no ene wo se omonche no police fo ne ko so mo kwachi no me wure ho pa se o ma hene mu a na otifote anwem se be baby last na opetepete ne ho wo fom ho na mfuturo oh yeah obi onya video ne hwe ye bia be dia dance futuro bose ya na onyina yi ni pa na etwa ne ho wo fom in fact me wure ho pa na kafra wate kafra pa de o de ye na ye me ya pa ye me ya nti mu amutu da sebre akuamwa Japan otoso mienu no adenti na ade na entesa na mutu ni na manana ebenya gidie se akunwa ne ye ne dia manya ade o me de ana ye me ya pa because wo mo bia do hwem sa ade ne ye wo de na de man we na bra kwabna afi ba kumpo ye ni yo na nsenya na mo de ne se hene ana na ani age anya hwe kura obi be de hene bra kwabna nim sa ade no empenifo se abon jaja kwa ye nyini kwa ye ni kwa pra prechiri wa pra prechira mamo awie na mo de na de hene amreti ape na na sen afra akunwa no so eya ne ya pa ana ha no mama me so kura me wura ho amanana na kafra wate yonya abotre kakra se we ni watwa mfie nson se wasan ahyase bi unti kakra etam bi beso a wo besan ba bi wate tobo eya me ya pa de amda na no aha me mama na namu etena fom eprapra nwa wo fom aden next time se munim se ade ne nuru nu so a mo nka mo nhye ne mo ma na nje na mo mfa ma ne sa manya ade na yanto aso mama me wura kora ho amanana na Erikopoku rubbishes a year claims of toxic metals in crops and fish. Honorable Opoku, Minister for Food and Agriculture, into a swap for show my Ghana. Yemfu, Kriaye, and Hunsen, 70 million and Namunina, won't swim in Inedia, in Wuramu Bush, Munamina and Edia, Gunabem. Now, what Chemanan remember to just so. And me yaho do a motu galam say, no more we are Katakatama sono, or Sre, when Obia and Fat. And no baby and kusuwa se ne bro banche ene ne atosode mo bia nkudua bi e wo ho na munnim na nkudua bi ho na motidia poison pa du bone na mbedi anche mbewu mo banya yale basa ana ochem na hwan banie no ka sampeni nsemi enti oniminyamfo Erikopoku ohwe Ghana kua yeso kire mu se nokura nim enipo no de sansensem betu dwa na am se school na am se memenda na owieye wan se dan wie ntem osua adwuma nka wampo no ho kra na asase yetifu magudi awi ayakata so ahwafu a yadua no baye no yekodi a ebenya yade afide mu dua bu omayim to akeka bi ada kire nhweme ba chese muntum na nokure nim munkodua dua ba ho na munkodi bibia nya obia daybreak ensem no nti yekoya nima masan koshia the Vanguard ne bio yehudu tra bio ha na the dispatch adensem nam or say I'm not against the National Cathedral. I help build 10 temples for assemblies of God, President Mahama tells. Into Ghana Mampeni, John Dramani Mahama ni, and a black winim. Anano brade,
ɛna Christian class mpanifo ebe ọmọdé etieti ọmọ kyerɛkyerɛ mu dɛsɛ Ghana man panin wɔ hɔ amotɛ sɛ kɔkɔkɔkɔkɔkɔ ɛna ɔsɛ yes brɛ mu obia ya ne anya sɛm kuma asɔfoɔ mpanimfoɔ ahyehyɛ kyɛ ne ntade aba ɔmo sɛ Ghana man panin asomdwe nka wo so enka mo nso ya ba o ɔsɛ okay mo ntena ase na mo kɔtena ase bɔkɔ na obi sam sɛ mo nante se ne sɛn so Ghana man panin wonim dada wani tua de 10 sɛ de mo nim na no sɛ wonim sɛ wo hyɛ bɔ sɛ ɛyi Gabriel na dada na wo ba abɛsɛ no so ma yɛ krado MP4 no ye ho adwuma wi a me de me sa hyase ye kire din eno me sense Ghana man pani sa o ka de ba ko bi na o se ede ahia na o se o kai se abandada na etwa mu no Ghana man pani dada na dan kwa kufu ado ba bia na lawyers tenetena ekobu ho nyina tugu ye so de ba besi National Cathedral e ma asofo ne o man Ghana nso nyina kohiem abɔ mpa ye de ma man ya som ne ho ma akoye nsrahwe bia ma man Ghana aso dan chinchirinchi National Cathedral na wo ba ye yente ho hwio obeto aso asia ma ya na yesra uti ma yen si ma ya wate na asofo enye baabi ntena na ya me nkonkron metenem na ya nsum o man ne ya mompa ya ma Ghana se be ya wawu ekoso ma betu obetwa na Ghana man puntu aba na hoso be ya nsrahwa bia o man befa so anya sika na Ghana man pani tena se din ma no ho be yesemanum na odwen ho awie no se asofo mpanifo yi medamase de mo akan in fact nyansa wom eye pa ma adwen nyame ho sa na ye ne baabia nanso munya abotre sa wo hwɛ project na National Cathedral ni sika hyemu no ɛso pa na sabi mpanifo se ye de efata ye de ehia ye di kan de ehia asa ye de efata enti sika na hyemu no me o mampani ni Ghana man ye ka se benya ni sesia ne adada mu ye nya de benya enti ne kura sɛb ne say Ghana fo ato aba se ye benya putudwuma National Cathedral de anya hwe kura no me si asoda makoma kudu akasiye enya asoda kwanche di papa bi grass nkwa mercy dia ma Assemblies of God me ami botom me o man sika wate ase nti asoda de yesi etebiri o man Ghana sika kusi asoda sisi pa wa hohiam na yewu mi dia no metwa mtro enya adwuma sisi na mom empanifo tena se na ye de ehia wie na afie hunu se sika banti betumi de bia kwa de efata National Cathedral Messi ba sisi pa de pempen wesi ni pen yanka kire Ghana asofo mpanifo ne Christian Council mpanifo se National Cathedral de se yi de so mampani ka so obesi a no wadada muntimo ntwen sika ba na se sika na de ye mputudwuma Ghana fo akwan nyina da so ene Edua College ye ne ye ko ne ye ba no akuafo botoma ye de obi ahoto na adwuma ye fo aketua kwasuru wi a ye besi National Cathedral ba se pa de asofo mtete break se mu wosika won beba na memedi ani mu de amapon de a ekire din enti ene so nsem no nti asofo no se minim so mbegi atoma na so mbeye protest de a ene minim enti ene de o mo kwei o se ka akọ de chi a na nse yo mo kwa akọfa hode foforo asabo mampani hu bi enti no we minim se nsonso no magigi sika no maka bom de ama mampani so mampani gine di anim fasi de a fine ba pass Ghana sika pass foto de o mampani se menka nkire mo twa yansa ye mpuntudwuma ni nyina wi a beba ho sisi de ekire din ene ho nsensem no na ensam ni bisa da ho na indiscipline causing youth not to fear the police or military IGP tete yehonu katafa toso duba kono wahwa pa o kire manne eniammo homa be hye Ghana mebrum nti omumu hwe omu nsuro hwe we fear nothing se we soja ni se we police ni we hwan abata de ne hyew o rata de ne nu nyina pe bi kwa na me ho kura na e den seno ebia na atade keke ne hyew ntina hwere huna ye nti mebu no aba na nsen omutumi tigina ene aposifo siani munga mu pa military fo mu no mu siani munga mu tese obia mfa obia ho okuruma anya sem kuma kura ene ho sensem no ho sensem no dizia de IGP si Ghana mebu na nianso ne aniamo ho nti indiscipline mummuhwe munsuro bia munsura ho ba moku no munya na emwa yen na Ghana to set up specialized court to tackle galamsey offenses. Advisor to President Mahama, the Ghana man penny, Babeboapa, the special court at the bar. And no dear, Mamutu galamsey mo court on Yachewa near Doko. Fast track, papa, patu pa near Judge, we are near Koyapa, preacher on 10. And to be who just Bawa Mutari in front of the hand, me say. Ghana man penia ye nyina the special court abama galamsey for obia nkoho nkwa na mbekọ ho musimu nya etua obehu na the hawk akroma na bonentebe mu pa watu na mwem okokra
na ọkọ na ọde nsem gya ese ya yen kan kyerem no kyerem a energy minister rate MPA boss hiring mo kyem sisi amekese de MPA boss mo bu adwumaden wakyea no ha na okyerem a o man Ghana ya hone ne ho sensem ebededin ma bibia tumi akonkan edi ama omen in the Interpol drop Ken Red notice intimika said ye Ken Ofoliata debiada na kiseja bendi aba ene the Red Interpol kofa Ken Ofoliata ba Ghana na Ghana sika wedi yaje ade bepem ne asem we hia se enye no debia mo the Red Interpol kwachi senior enso muntumi nche no o chiri ma afoforo aba enche OSP kofa unia o kofa unia de naba na minim da kora obetumi de Ken Ofoliata ba o memu ha na senior ne honto na DJ Hitman ne honto no Ken Ofoliata metese yesen onumnyamfo Ken Ofoliata na yesen ne honto do ne kakra update bi amae ena jimi bi say Alexander Funyoma Ken Futu MP selasi bi obeka say omo de ne baba bi ni ade na meboa na ye June no mu ba se anse ye wa you November ye wo November ye ko December yes ekosi sei se ne ho ye kakra mo ma na mayi na no sanka no so beboa ho na san tunu ahwo na ye koso ne bi mpa na oni sika bia wate ase bi mpa na oni sika so ba no so wate de ye koso tinka oya kakra mo ma no fu prem na nka o meyi ne ho ano na nka gya won san ko ba ka mi dem hu sanka beboa se ne ho hwi ni mu dia ana kakra fa ne sase a oba ha ne ho betu na so be hye ana aso betu ma ye hye o samsebe ene ya samsebe mom ti me dia kame nko ade anka ade nka omra ne ho ye kakra nka omra na nka ono meyi na no no san ko se be beboa na nka gya na dofo nso betu me hu se de ka gu no so ne bia na nya no kure na aboa yes be ha dwen na omu kire mi say elephant race tens ogre ene eyi we no elephant ne osono akwantu no they say the mu kire mi say ayet han pa kretafeto so nsia never let an account lead tape expose by Womia supporters ethnic plot omu kire ma Dr. Alhaji Mahmudu Bawumia echitaafo ni beach le mu se die omo tape bia ba bonten omo so mo hwe na MPP am nyokuru mama akanni ene animu de ador mu fa ma nyokuru no ma ye nuan mo wo soro ho na mo ye memamu a omo ka omo ye omo bo mu sipisita samo de akwanwa ne masa bi obi a ofi atifi de mantamu a ekire din abato no be weni na mo di ma akanni am ba bere gukwa enti ene ho nsam ndi se amekese de akunwa kakra to wa MPP am nyokuru no mu no ba kwabna ye nsempi na we nam ha ene proxy vote for mo amwa amano ne nyina ntokwa saa na ekoso saa nti ebesire leadership of MPP montena se toto ne mayi mam ho nti saa de a osono na Ghana fo agya ne kwan akohye bush ni mu no se mo ahwe ni ya obedi da pem wonwura mu ho te montena se na munye careful pa ene ye futu a me wofa me de mam no kakra bi na me de mam na Ghana man pani John Dramani Mahama ono obeye ose ade oyo day third because one for ne de anya ne dia ene ya meme dia ene ya meme dia ti ne dia ne me man the third na wo kiremu a I was signed Gabriel on the spot enti said the waka ode ato Council of State in Pendufo no na afi so my Ghana Christian Council for no dia to manim da wa winu ma wie kura ya me adona ma se bidwafo gituma ekire din oba ne oba da ene be ma ne be ma da ebeye twam ka bia mode ba ye ho anu watintim wasensa se monko magyatum ekire din nyasem kuma kura ye free one yakoya nim nyanko de di hobio nti ye free akroma no so a na ye kɔ Supreme newspaper ne ya wie nti ye nkɔ the Daily Searchlight or the binam wa ha Daily Searchlight the binam na nsem ode ba ye di bini na Ken Ofoliata no longer on Red Interpol notice list. Me wafa se akoyina frim. Page 2. Na mo de aba say kisi ajaben pre senka Ken Ofoliata no ba Ghana ha no mo nankaja. Ya che no. Na o magane ska akra bi akodi ne nchen nankaja yaje na asomdwe aba na yenye sika de abobra. O mo chimti se mpo de Red Interpol no de kwaso de kwafana ba ne mpo de sie mpo de weyi na firi sumpo nti akire din sie de se yampa se sika kodi onumnyamfo Ken Ofoliata aka ne o magana photo samfo ho de a ene akire din te mun hye nso Samson empowering rural education Mansota Cross Assembly provide
free Wi-Fi to the entire community ni nyina so yaka ho asɛmti ene so yehuratra rebe sent pimpon yehuratra na investigate our MCE for using drip equipment for Galamsey atwuma wo biaja NDC grassroots alleged to Mahama Intendra Kasieboso yebeka ho nsem yebeka ye me wo fa ase David Konto NDC chairman ewo topase ewo antwuma wo biaja echire mu se wanom mensin grache papai ba drip machine a MPP amanyukoi Ghana man penin dada na nadan kwakufu adokofa baaye no opani atam wo mode na afiri assembly ho ede yakosi Galamsey pete o mutu Galamsey ss wo moja pade nyina nsuo nyina mo se no eno achi nso watam sika ye common fa na ba se ye mfanye development ni mfanye mpuntudwuma wantwema ngo bieja abato mpesu aso no chairman senior man wa prachire akototo kasa ne bo oden edi twifam wo mpotem honom omuso okogina eye efeni saying account committee anim e ma shebe dwom ka kire wonom say wasi police station wo ho waye adwumaden asi police station wasisi miamia hodo bi a it is the teachers bangalo wasi dia ma wonom sana hroda sem no kura nim imo no ankasa na manyokuo mufo bono tuja say ode onimnyamfo esedun katie din mamamfo tu Galamsey dwiri sika gu ne botom entiwa dia dabraka Ghana man pani John Dramani Mahama mo sere wado mu chewuni omuchewuni so ametu papa we yakonwa so a ana wa hwehwe ne nsem mu a 2028 wo munya asem yanka kan kire Ghana fo nkoton ani samanyo ko ni befi se enim guase a wo moje ne ho no ehu papa we anokura ntro a wodi mensini sikasa ti abai be prapra chiri ma wonom sente sa eduru ho no ma Obia ha ne ho kura nkoye campaign man ni sibio omuntu international amanyuko ne mo mmra mfa mapa na ba akofo yebu ne din kakra na nsenya edwiri sika gude botuma se drip machines edi tu Galamsey why ye no ane say na ame o madwa wo bo afu pa na Ghana Tourism Authority mpanyfo ride on Mansa Musa to sell Ghana global nti make say the black robber dia bano no o man Ghana anigidie mu sensem na me wafa ase ba no ho ofepa o he no ho ofepa papa wofo wo no pa na hwa tade hye na ne mpabo combination ni fata na pa eno mu chiri say the make say die me wafa ase Mansa Musa to sell Ghana global to make say die Ghana Tourism Authority for na contract baba be ya ambassador kese promote graphic showbiz na the buys is the more fasi aba oton Ghana we wiase nyina na ho sisi na efe pa we dey ante se mebu na mokọ itada we bu ni bi ana bla kobra meboa se we ante sa we efe wa hyebi wase na ba kwen colors ne woso to we se oton Ghana ye ni kasem nyame hira no ya de se wan kwa se mo fasi fo ni bi nyame hira ne pi na the overseer watumia overseer nema and ochirema we are cleaning up the MPP's mess. Finance Minister tells Parliament say eye nema basabasa MPP amayokodi gu akwan mu a ebo Ghana say ho ena NDC amayokodi be omatena ase a wonom edentomago ebo fia ene niam ahodo ye fi ne kekawa MPP amayokodi gu amaga no pepa ni nyina kakran se Ghana bette ne be clean to esikasem bibiam hyehyɛ ne fine etimunya mbotre only the mess MPP created and no more paper ni bibia to din doctor kesera to ba force omaga na photo samfo no munsem nie pedifo ke kanse makasi okuri mu date mukrene mesa etamachi mukrene ekura pempuntu pempuntu na government is expanding irrigation infrastructure nationwide to boost vegetable production na likopoku edibiaba oswafo ohweyen kuaye ehun sensem so kirim se Ghana man penia ye krado ba beboa pa na kuafo a muduadi atosode no ye de be wegugu mumfo so ye be gugu so ye ba be ye dam ne ade ade be petepete mu no ba ye no so ase be ye pesi a mu no ba ya atosode no ene vegetables no e bia carrot ne wadua ba kwa amode ye we ne friend sen kura ayi omode ye ayi inomi oh cabbage aha
Nse me nwa fast for nta ye bi pa we kuapem ensi cabbage no me kwa kodua bi na nsenya sa obekwa kodja me makwa Jesus nyantam bi we ekuropon e de me kwa kodua cabbage but asase na de ba kwa wo ni say ye be poso panti me kwa afuma me bre nanso me yere me ho enti ya mmegu me de no so ma me wate erikopoku mo mmegu me de no so ma me o enti sa me ma mo ho akere mo pa because me so me yikua ni pani pa wo manyim ne ho sensem no ma memfa me wo faase we de no fa ntwa to okra na yenko yenim na memfa daily post emfa mra o say ECOWAS court reject techno enu yaka ho asem wa reject ya yaka ho asem yenka hwe bio mfamfa ho me ma me call ye no nkugu na aba enye hwe na akando osofo hwe manga na pomuden eso onu kwase na kopie mo se hwedwa bo so ye mo mahye betwa na kire mu a inipa makoma kompem du miensa na ye hanum wo ma ye nurses ne midwife fo a aban aba walukuti wo mo wa fa wo ma adwuma 13,500 nurses and midwives nationwide recruited into aban afọ madwuma this is the nurse for atadwofo wa matedene monkwan mu aye de yibetua moka ma monso manya sika e de egum botom na the archives ko aka tanda ba na ochire mu am odo osofo no do ma Ghana ho masua no me wo fa se onim nyamfo Haruna Idrisu na ochire mu am nipa a omo ya kyerɛkyerɛfo mako empem sia ene wo ha 1,100 teachers to be recruited. 13,500 nurses midwife recruited finalized. Enti ano de yaka ho asema. Ti se de akyerɛkyerɛfo a ma wie school na so munya adwuma nye no. Nyame atom. Osofo kyerɛ mu sɛ mako 6,100 mokwa akɔyɛ kɔbɔ adwuma den akɔsom sa akyerɛkyerɛfo e wo maganem ti wedie akyerɛ din mo ana mokra mbɛyɛ adwuma ye. Na teacher commits suicide after nurse girlfriend ends relationship. Hey! O chire ni bi a sabe na wofode na ko school. Na wa ko sua ade a kata fe to sunum. Na ohwe odini sika efa ba ye bedi ne ko nursing training. Yame adom oba ye wie school. Na ohwe oba yi ni mpokua ne sede na tu gina so a no ho ofe pa. Teacher ni na wu ama no. Kokobudo. Na baya ni wie nursing training na ohwe teacher ni anim ni o se me hwe anim o se nti e wana de usika bo ami o se ai o sa o se ai so okay but wa ho ofe ne de asisi e ho eswate no se sesen no so aswate se o first na ho ofe ne mu da hopa ba isi ade se ho eswate pa ena o ka kire ne se de ho ofe ne swate ne de nyame no kure ni pempen wesi ni pen se wo ye teacher ni o se yes teacher ni de kirade wo ho a se obenya teachers no omoye madam ni bi no se sesen o so sesen sisi a me nurse fo na uzu sisi a de nurse ni de wo ho nya fesa bintumi nwalo nti mesrewa da we de in fact wa ya de wodi me akọ school mene ma ye nurse ni mu a mani agye ho ma wo fo be bọ mpa ya ma nya me ahira ba pa se me no be wa de aba wo hwese de wani mutie yi ene me a wanu mu se ehunam ni teacher ni wo hwe wanu mu se a wo si egu wani nti wa hwe ehunam pa na me gina wani mi da bi da enya adwuma bone waboa me eye nyame nhira wo adoye na ode aye me anya hwe kura no woni me ada ateka nti pass me ware wo de alata mamman me nware na kyerɛkyerɛ ni ehwe nurse na nim di no se mesrew me dofo wo de ka de opa bia me ya ma wo gya me a wo be ha me so krache me ni wawie teacher sunye na chi wie ye pena okotwere se onta kyerɛkyerɛfo na atwetwe de omoyade na okofa seat baako A4 sheet baako na otwere ya from A to Z ena ode koto na wofo ne dem ho na okopa ahoma esen soro na wo se hwe enim guase ne fede de fanyinam wuo pa se na esam de musika hwe ne menne ne to abosei na nka agya mesoso nka me di machi a me yire nurse ni na nka agya mani agye na ya ho aho a won wale me de amente ase na teacher ni wakɔgye ntete akɔfa ahoma asan ne mene agye ne kwafinis maka kyerɛ awofo se we ye ne personal decision mo Obia mesu ha ne ho bia yo no a na ohu se ade a nurse ndi aye no so ɔka so betena ase a onye ɔdɔ ma nipa bi wasase we so na sɛ we ye be ma na ntumi mudo bi odie emu ɔya enti no wagye ne kwafinisem na krachi wem se dade Lumba nwom ntentie ontie dade Lumba nwom o eya me ya pa wagu mema nyina ni mu ase
Who said that you be say? Maintenance ma nipa ba ko mekum ntwene. Ana meboa. Sa nyem tatre ne yeden. Diko. Ondigo. Ah, chamai. Say Obia du hwam no do akoma di akoro wabɔ no ho ka wie na ho akodi ma chamai. Diko. Ba ko fo ntrama nipa mpempem wo ho. Ma ba ko fo mekum ntwene. Sesen. Ene diko. Nti aba ne se na se ofa ho adwen hu ne se be mani bi o mo ye boni aye nti afiri na ekɔ wo mfa sika mo aba. Eye simple. Afi ne na wudiko saa. Eno saa ne kura ne nka mo anya wo benyina che. Anya ade. Because be ma pa utumi se esen ho ka wanu aduro ku ho se ho akonfo pa se maboa wo ba nti no den ne de krache. Na onim de wo fom. Wadwene wo fom pa. Da na sama beka dro se wadwene wo fom. Na wadwene wo fom. Anya ade. Gu mema nyina ni mu ase. Right. Be diko a odina jeja ho saa. Wanya de mama me dwane pa. Saa de na titani na me dwane pa. But e ma na moye saa nso munya yo. Ene mema na moye saa no. Obi bua wa na kakra be hwe ho a wo se. Den. Ena mom kunkunkunkum wo mu no munya enye ene nguase de mai. Ko akata mbo so na dos na nso bra ko bra tam ne kopa yemfansi. Minti birthday tew na me nkoma nim kra DJ Mr. Obo na me mbodi tew na me bre na so apa ho na happy birthday go as you Jennifer Kwenu. Wo wa dweso besiase na we efriwa unua bema ne den ede Kwenu oye adwuma oye army officer ewo 2BN takrade and also na your birthday so Jennifer Kwenu inside ejeso besiase from your own brother oye army officer Kwenu oye adwuma ewo 2BN ewo takrade say odo pa wasem papa na ne yakopa ya dom no dia afi ba kwa kan fie ho a ya mi hira ho na omtine ni mu fa nkyerɛ ho oma woda we no enye soronko no mpagya mfiri yedie mu enko yedie mu so happy birthday go out to you Jennifer Kwenu wowo ejiso besiase from your own brother army officer Kwenu 2BN takrade and was a yamfa woda we emfa ma. Right. 13 more minutes to hit up all the hour 8. Kojo Sami bi wasi ade you ada pay that say we do ko wakrata mo boss woni nyina aba. Now we're going for quick commercial break here ba. And I pen come on hopper. How you deal? 106.9. Yeah, best here. Ghana way ya tia some dene Abi Beck Enterprise eden yamba papa bo se ban ntade empaboa ene bags dia ni nyina ye Abi Beck Enterprise ye wa manta de ladies top emema ene mba jeans ye wa bag papa bi bed sheet pillowcases enkwada ntade bi a wo peni nyina no eye Abi Beck Enterprise enkwada ne mpenifo underwear school bags ladies skirts emema shirts ene the t-shirts ni nyina eye Abi Beck Enterprise emema cargo shorts emema hoodie empenifo hoodie ene sports t-shirts ni nyina aye Abi Beck Enterprise and the bail aba ne boda from fofofo won so bra betu bi na gisika gu botom yesi adepa ene ton ho ni nyina wo Abi Beck Enterprise hwehwe Abi Beck Enterprise Domi Total Filling Station and Chehwa follow Abi Beck Enterprise on social media on Instagram and TikTok aye abibeck.bill on Snapchat aye abibeck_Abi Beck bill for Abi Beck was 053-812-9775 020-815-6691 and now 055-902-7012. Demom Kai, Abi Beck lines ning now on WhatsApp so. Abi Beck Enterprise and home of quality bill. Minia femme waso any umre kakra na menka DLFM Plaza Hotels one 71 trail se wo bebe ye meetings and our conferences are anyhow because DLFM Plaza Hotels a very spacious conference halls are a state of the art se e come deal na wo bebe ya obenya duane a emu ode na emu ohwam na pomuden wo mu adi ana o pe ensa papa betre abodwonsa ya so bogo mi na se ni pedua mu nyina be yo fam anom dia mehwe bebe a se DLFM Plaza Bar and restaurant. There was swimming pool, gym center, salon. Yeah, a member and a man to Mrs. Wontrini. A fair modern event center. Yeah, very spacious with a beautiful environment into musical shows, weddings, christenings, parties, and all your refreshment programs. We've got you covered. Memory fee, weekend piano, live band music. Yeah, Ahomikawum, Nebe Shekiu Amawaniaje, Echegusa, DLFM Event Center, DLFM Plaza Hotels, the Edine Papa, in the Padem
Honum dear, a buso, into Saope hotel accommodation with a serene environment. Ya ubenya was sum dia. Ya bia punama. Afe ya 1-bedroom, any 2-bedroom apartment. Ya ube to mini wabusia abetinem for a limited period. Afe sheshe Dio for Plaza Hotel. Etra kwan ewo obotan so. Any atechem ya ni nyina ewo koforidia. Ebrin so be huyen wa hwerase. Ye ne fire service station no. Ini din hwani mu. Se wo kwa denta. Ye wo frafra ha. Obetumi afre yen ewo homa yi so. 0530458834 na 0207979461. Email info@diofosuplazahotel.com. Website www.diofosuplazahotel.com. Diofosu Plaza Hotels, where luxury meets comfort. Ekunimdie mrenu asaba afedie me wini sa ase obi ani abre esisa wedding jollof no. The luckiest season 3 aba. We ya akwanya ebema waso wo la kahwe. Na se utie yi a ubenya sika gu boto. Ye wo akwan mienu a wobetumi afaso abeka sa agudie yi ho. Ne edi kan no fa wo phone na bo *712#. Mia ba akoso na wankasa to ticket ne ma wo ho. Ana mia mienu so na to bi ma wadamfo. Wo feel lucky ana. Mia ba akoso na system no a enyi number bia emma wo. Ana se mia mienu so na wankasa yi number wo pe. Fa mobile money tiaka. Enu ano no. Wabeka agudie no ho. Kwan fufura obetimi afaso. Ede wo ho ahye agudie mu. Enu se obebo thelukkiestafrica.com. Ewo internet no so. Se bia mia community ticket no so. Na yi wo number ana se my system ne eyi bi ma. Obetimi ato ticket no ama wo dofo bi. Ana obaba open asem. Se wo Ghana fa mobile money tia. Se wo ni Ghana na wo amanonia. Ene fa bank card tia. Ticket ba ku bia betumi abo sika no ho empen ahenum. Eyi ye matsa ye pe. Na nia wo community bedi nso betumi aye mohudu. Bo *712#. Ana se ko thelukkiestafrica.com. Yen kambom na yen lucky. Na lako bebia. Shawo ho so enye ma wona wondi infiedu watching. Luckiest jumedie yi enele imrata e chire wo Caritas lottery platform no so. Highlife Festival 2025 is here again. It's a 3-day event, 28th, 29th, and 30th of November 2025. On the 28th of November, Friday, Daddy Lumba's night. Come, let's celebrate legend Papa. Highlife without Daddy Lumba there. Nah, Alpha, if you can sing, pick up a microphone, sing with the man, and the crowd will follow. All Daddy Lumba fans are invited. And then on 29th November, Saturday, live session with Kwampa Band. And then on 30th of November, Sunday, Lucky Mensa. Sunday morning, 10 a.m. sharp is Enquires special. And then live band starts at 6:30. It's a 3-day back-to-back live band highlife music. Media partners, DLFM, Adum TV, Adum FM, Kesben TV, Daddy FM, Bright TV, Asasipa Radio, and Showbiz TV. Powered by Soundmasters and Krumpa. For more information, call 0244621097. The luckiest. Luck is everywhere. For everyone, yeah. The luckiest. Luck is everywhere. For everyone, yeah. What do you do? When you need some money? You go free hustle, you go pray. But you need some luck today. Just dial *712#. Make you play the game and win. Buy for your mama, buy for your papa, buy for your brother and your sister and your crew. From 1 city to 5K, you don't need much, not much to play. Just dial *712#. luckiestlottery.com. Play the game, play the luckiest. Luck is everywhere, for everyone, yeah. The luckiest. Luck is everywhere, for everyone, yeah. You could be the luckiest. Now, back to the jams with at least 9 jams in a row. Back to back and commercial free.
It's a brand new day and time to tune in to your number one breakfast show on DLFM 106.9. Anidaso Wɔhɔ with your host, the one and only Hitman. The one and only Hitman. News, interviews, newspaper headlines, current affairs, Monday to Friday from 6 a.m. sharp. Start your morning right, stay informed, and get inspired. Only on DLFM 106.9. Anidaso Wɔhɔ Obia. Oyonku amene o bokosi ya tafure. Wini baby dana mama o dabure. Meja me dobu ama o se mi ti pa ikakuraba. Oyonku wani mi dofu ya kanana. Mwa tunto meja padi eni meni o menyina. Mina maseni o. Meja fufu wa tunga muwa mo oyonku waba. Ebya singo bi me drop for mama na see me tinti me na ma jime so me na ma send you bebe was in bebe change what happened to you get to pantaya ba bebe was in bebe change what happened to you get to pantaya ba asa ya ma zo why am I
a minute to hit up of the hour 8. Lovely piece of music coming from George Kwabena, aka Kwabena. I saw. I've had been so cry. Bani back at you, so 1 to me, no one tonight. I risen back up. I'm one of one o'clock. You'll be your home. I pay my man can forgive us speak up so from our premature ejaculation, sexual weakness. That was so to me, you know, so power. Just a web memo. Also to me power. I pay my man can forgive us speak up so from our sexual weakness. What do you know? I give us speak up sauce. I give us cold capsules about. I am Tim Natitua, open the Hawa, I don't know. I give us cool capsules. Give us a mammy chance for her. I don't know support your immune system now. I could say malaria, typhoid. I have a jaundice. One of my dear Granny Bessin anymore, the prepared and none of you are pressing chair. No matter. Loss of appetite. Give us about Mr. Boost 2 appetites in the past. Also to me TBD. Drugstore Obia pharmaceutical shop Obia. On Sabekabi. 240543 222 470. Give us speak capsules, give us cool capsules. Give us about Mr. Experience the ultimate in comfort and luxury. The Fosu Plaza Hotel. Go for the Chemo and for Button Swap. I should have said enter for comfortable, luxurious rooms. Conference room for all your conferences. Events grounds for your various events. You do at the Fosu Plaza Hotel. And I check go for the Chemo for Button Swap. I should have said enter for There's a friend penny for nothing. What's your Enquiries? Why? And a reservation, I will person we are from 24053 04 58834 020 7979 461. For Plaza Hotel, where luxury meets comfort. It's a winning season again this time around in the Jessica Guyabotum. Yajit Kudi Lajan. Yajit Cash. Like your Sacradia Mepa Shop. Also, found who should not be. Can the doors won't should be white. Mobile phone dial star 712 hash. Star 712 hash. Options in the you know option 1. And I feel option 2. Option 1 kasana wo to the amount. Option 2 be a wo to the amount for Friday. The lucky Sacradia. Someday woman crowns here. I grow a woody be out the moment. Maybe our man on in our woody a grow be out. Also, bet me you bank card now, dear Tria. Now, one ticket can multiply your money by 500 times, and your whole community can win 10 times and over. And the tickets back over to me win 500 times the amount of money you stake, and I feel whole community is on 10 times the amount of money you stake. So this is your golden chance. Let's hop on. Let's get lucky here. It's a lucky here. Baby, let's start 712 hash. The luckiest Sacradia will soon be. I was so angry, baby. I will turn my friend in near man. Water a banner, dear water, one cassa water, dear. My men can for I'll be back enterprise in Farmer Wear. I'll be back enterprise. I'll be back enterprise. We've got a wide range of clothing accessories for everyone. What the idea of her? And quite damn penny for I'll be back enterprise. And man, Tadia. One top, one skirt. Remember jeans, trouser, cargo shorts, t-shirt, hoodies, sports t-shirt, tracksuit. Now, I'll be back enterprise. And the backs are back. That shit, pillowcases. And the front and quite underwear. I'll be back enterprise.
At the shopping out person, you know. The man in the papa address here. I be back enterprise. Where did your home? Yeah, what dumb it? Yeah, man, total filling station. Grab back was 053 812 9775 020 815 6691 055 902 7012. I'll be back enterprise. Home of quality bills. For the second time, what to me and the museum, and show here, Papa. Like I said, what is life? I just show me and I was so no. The museum make sure. And swear, dear fan, feed mom. I your courage, and only Lumba is supernatural mineral water. Lumba is supernatural mineral water. There is good news for those living around down Suman and Patem One. I Lumba is supernatural mineral water. Also, sabe to me a cabin. Madam Abanya make sure I am sole distributor. I would dance Suman and Patem. I just send Lumba spot. I appear to Selena. Or Sabekan Lumba in Super Home. From Madam Abanya make sure I was 055 734901 055 734901. Mama Vic Wolf and Cosport. I will be on your washing bay. Also, Sabekan Swebe. Mama Vic was 0500 680 783 0500 680 783. Kwame with that common circle station. I will be Adam Choba. Also, Sabekan Swebe 0244 094 793. It is Kusi Wadowenya, our Ben Central University 0246 601 004. Lumba is about a tram in water. It's Spirit every fall. You guys got your grip. After 8 a.m. here, let's start your breakfast show. Anidaso Wɔhɔ and 24 and I said, I see idea you share about Kwadio Samibi and I pay what I said. And we've been joined by some more Kwadio Kwazigibi and I pay. One was what I said, was just some more back me papa. Higher deal 106.9
Anidaso Wɔhɔ Obia. It's a brand new day and time to tune in to your number one breakfast show on DLFM 106.9. Anidaso Wɔhɔ Obia. With your host, the one and only Hitman. The one and only Hitman. News, interviews, newspaper headlines, current affairs, Monday to Friday from 6 a.m. sharp. Start your morning right, stay informed, and get inspired. Only on DLFM 106.9. Anidaso Wɔhɔ Obia. Anidaso Wɔhɔ Obia. Joining you live on Facebook. Oba no share link na amofufuro bin so etumi ahwebi ene anopai with deal 106.9. Now can't catch us in Lumba in super natural mineral water. What other man? Yeah, the discussions no. Yeah, the bro. Inshaba kwadwo samibi atina say kwadwo majibiem. Yeah, some baby. Yeah, sure. We are back and yeah, the second half no. And the kwaku guna fi yahwe na ya sorry so na ya pe baby afa. Ziggy, good morning. Anopa to say. Morning DJ Hitman. Bibi aboko dia. Enyamina do me ho ya na watie fo so ho ya. Obi ahu ya papa pa. Bia hu ya papa pa. Kwadwo anopa nkomo. Yeah, nkomo de bi wo. Nkomo de bi wo ho papa pa. And ye behwe ne adi san nkomo no. And when him according to Ghana Statistical Service, what the reporter ba. And reporter what the buyer no yade emu awrampa in some way waka ka and ene you've been vindicated in some way waka ka no nokure wom no ababa betudwa obi be was say den akwadwa ka ene ye ka say he's been vindicated no. According to Ghana Statistical Service, nyumekuwa bi wa Ghana hanoma ya kano kitashise ene proya wudi mu akoten papa and what the list aba betuja mame share from number 10 on the list the Criminal Investigations Department of the Police Service and 19.9%. And number 10 on the list. Number 9 on the list, DVLA, 20.2%. Number 8 on the list, Food and Drugs Authority, FDA, 22.2%. Number 7 on the list, Forestry Commission, 23.7%. Number 6 on the list, Ghana Statistical Service diaba sep kitasheshe koswo wo honom no. Number 6 birth and death registry enya 23.8%. Ghana Ports and Harbours Authority Gapoha enya 28.0%. Number 4 on the list, Traffic Management Authority city guard for no. Once we are number 4 on the list. Number 3 on the list, Passport Office. Ghana Passport Office, 29.9%. Number 2 on the list, Ghana Police Service. General Duties, 37.4%. And I feel number 1 on the list, bribe, corruption, Koswo, Ghana Police Service, MTTD, Enya 51.9%. MTTD, 51.9%. We surveyor, Ghana Statistical Service, Ediabetudra. Kwadio. Yeah, chairman. Koimoni ni. Me da se pa ya minshra wo. Hwehwe abetudwa. Na yenche ya tifo no so ya minshra wo no adwumade amobɔ de ta ya chiri. Ya minshra mo pi. Na edi kan no ma yemfa yakɔ. Emba nipa endra da mo hwere wo nkwa. Se maka to se Ghana edu ukuada. Obi yanhwe ne hu ye o man because ukuada bia ye ukuada tuntum e mama Ghana. Endra nso bi sie. Yes. Koso oboase. Oboase. Nine more school na. Ghana man penin so mo modern hwe no mo gala me. National Anti-Illegal Mining Operations Secretariat. No. Nine mos. Omutu ana mama kwanhia baaye. So jani ba ku team. Wefu. Yes. Afufuro pi eprepra. Saa so na adeso endra car load free puku ase. Ekwa adeso feli break.
Impenifo makom nyensa mofre tu team Andra anadwo no omunyina wuye na ye show mbo say dear news 12 p.m. news no e beka ho asem wakase bo nti Andra ku ada tuntum to san ba bi another black Wednesday said the ada no medin kuntabu no baaye no te du ku ada shenkafo Ghana ni do ye because Ghana asase no du ku ada otimuja enti abusuafo mu nyina yakọ emo mu nyina yakọ na rakobra yenti nwura mu na yenhwe ensema hodo ende abeto dwan ewe ni ye asoye hwe o man Ghana yankuntabu so hwe aban yankuntabu ana meboa yes senye DLFM de report na Ghana Statistical Service and the report here omo na mo ya asoye a omo hwe o man Ghana yankuntabu eso say ye pe enyumaku akese a ye o man Ghana ye ne aye de a wonom eji atamudie ene ye kan se bribe atamudie fa we bra na me wakwenya fa we bra na minyao na ye de wope kan se atamudie ade ne ye say but who tria say ya yes me ne ntama ma me ni say ya ma bribe and corruption yes and I quite remember say 2024 ye similar report from Aban Nkuntabuni at the moment Ghana. He said himself Dr. Alhassan Idrisu na a year government statistician. Yes, or no, and a huge with so. Right. Now Nkuntabuna Bano. We've been vindicated. Yes, we've been vindicated. And he say, Aya yenya kwanya ne yakasa. Aya yenso ye kokrom ni bi. De Ghana fo hunu ye hunu bi. Ye nyina na ye kwa adwuma, ye kwa ye nam krom ni ade a de ye hunu de ye kwa am. Te sei hwehwema aban enkunta bufo e de abeto dwakire mu a omenga ne mu no wo pa adwumaku a se wo moje atemudie pa wo ye den obeje killer betua no matter what no matter whoever you are wo ye den killer betua no enie. And let me try say metimi a highlight list no na me pharmacy ni a ho now the own project na Ghana for the hard medical man picture ba kwenti we wo ko offices na say na ya wo ko ekoso e na me de ho atoso no DJ nyame nhira opi adwumadin a wo bo ne de dabi age ye pon a me ma DJ Hitman e prepare chire ma me ya ma no prepare chire enye se wo do ano na ekekeko de be nyama no fafa wo do ano fafa ya me do nim so wo fa de o se ade yo me pekata so mu aso nti we ye pe me betena se a me twonto da to anwam se ne nsa ka ye be hu ne nsa nka se o so ba prepare chire no crepa better senior so what ya se de what de akono nti me ma o lesson won so de me de ma wa na wa bo mode ya ne sa me de ama no kra so me so kra me de ama nti no check okay de lesson ama nti it me de atoso na Ghana for odia oba tumirika ne share wo Facebook na YouTube tituru ma mo wa ma no de nim say YouTube na mo pe mo nwene wo live na yenko yenim en wo hwe yakasa medical yen define bribe yakasa ademudia ademudia ye de ba ade say wodi bibi ma obi na waboa ekwan bi so e wo mra emfa mra kwan ye besero obetumi di bibia ma obi o mra nipa na ade ode ma nefa ne kwan e ya de eso ode ma no na nya bribe ana so obi kwache obi ade ya achede enye bribe memfa ni say me ye managing director me na me ye boss e wo DLFM ha sei e na wo de wo application won krata aba say wo pa adwuma aba ba ye wo DLFM wo ba ye no me hwe mu no wo qualify bibia da din say adwuma no say wotumi ye na so maka cho say ha ye ma na se metumi afa wo de a age wo prepare chire kakra ma miansa enti e bia mejo mponche miensa odwan mienu ene snap baako na wo ye oba nso a metimu na ntem srade eno ye last one me prepare chira ma me no obeda so be pene dia wo mpene dia enya hwe obetumi akọ aho chira ba adwuma so ni ho enti mo fa so hwe ya emfa no ene ye ne den ma me kofa ne ma no mle na me ye adwuma ne se sa na ekoso ene ye ka ne se bribe ademudie enti wo ko manga na nwuma hodo mu a obi pa adwuma ekoso wonom so a ye de oman Ghana atemu akonnwa ma wonom so mo hwe so obi nya asem a no de koda wonom a enipa ne ho aka adwa mu no na wo magisika e wo nipa ono na dinsem hunu no honom ne ye buatie nipa ne ho ache nti de bia mabroni ehuna amane ene ye ka ne se bribe adamudie ye ka mo se ye boa o anya nokra bia nim de bia mo de mo se ye saa
wei eye Ghana man nankasa enkuntebuo mpanifo mo down na dia bai first one no eye seniors the senior most Motor Traffic and Transport Division MTTD Unse Ghana Police Service na yewo enwuma na adwuma mo yere machichem kakra unse police fo ni bi she white omo ntade no ase na black and the top no ye white omo na ye from say MTTD fo no omo adwuma na mo yere no wololo kwan no so omo kwa probo omo boa se be ya ekwan so kwesekwese eho nhwehwemu be kwa nkane no mo boa se be ya nkwanhie so bete so no wonder say accident outdoors wa Ghana kwan so ne we adde di pefe say Ghana enipa hodo amoye adwuma wa Ghana Police Service wono mo ne ye MTTD fo a mo kwan ho enkwahwe say ahyenkafo bedi mra so a passengers fo bedi mra so na wono ma wo nam pavement so bedi mra so sabe ya car emonipa no sabe ya rolling kwanshiansi sabe ya ne ma hodo ekoso ya kwan so ekofa kwanshia ba eso bete no omokwa ye hia Krachi bejina hana load na pa krama yin enti biaya passenger na say driver ni hu hia se obejina no na MTTD officer akwaji sika wo hyenkani honom na wa ma ne kwan gina honom afa nipa bia ye gina fa nipa se driver ni ko gina honom fa nipa na MTTD officer na akọ no ho akwachi no agi sika so nya achiwa na se we wadwen se killer wuntua odo be ko office ukoduru officer the police officer oye adwuma ewo MTTD department ne beka no eno na office fo ni nim wodi abeka bia dro bia nka dam omuntie da and that's what is going on and opposite fo ni nim and then ashenka fo no so nim the last time beka bi say wo kwa Accra Central udu Luxy na wo branch afa graphic road no honom a o ma betete bi ma betete honom me na meka kire wo uduru ho bia de sade ye ba afode no matter whoever you are so what the car na nam na we trotro davani dia private cars ni ntua na mom say we trotro davani a wo fani pa uduru ho a ye silver collection as o moja afole wa so dem wo betua I said it here and ya de me ase say ne MTT adwuma ko na dikan so the whole Ghana wo pe aso ye che bribe pa MTTD a police for mu gina kwan ho e check driver's license e hwe se car na ya fa nipa ne moro so e hwe speed limit shenkani ni mirika woko car na wiper kura ye adwuma ni brake na ye adwuma ni ma pie bisa kwan be na wafa situation no sa ne nyina mokọ a ehu hia won le kakra wom no ene hia no na ma akọgye aprapra kiri omo ye number 1 ya minhira omo ya de Ghana fo ebom se ma mopa na adwumade amabo ye to aba enkomanya 51.9% omo di president ya minhira won ena second one so ye police service na ho bi won general duties police service so do asam kodam police ni anka be yanka tenafie dwuna ho because sese no pro ne kankan wo ye denkila betua wo ye den betua wo de opa ma asem to ne na fa kwa police station se wo call report last madam ba ka kire me se o frɛ wo dɔkɔ ya wo se obi adi ne bɔne ente se wo call report ya police ne ka kire so betumi akɔkyi nipa na bade a betumi akɔkyi nipa na bade a bɛka ho asɛm ama no ente sa je wo tua sika anso ma akɔkyi no aban ama a police forecast so mfa nya adwuma na Ghana aban ene tofango egu ka mu se sa sambone to obi a anasem bi sine ye kwakye na yamfa aban ka ankwakye no wokɔ a wobɛtofu o edi agu ka anim na mo de aprapra kiri sometimes mo wa han ka na mo de aprapra kiri ene kura mu wie na mo kɔfa nipa na abo ne penifo se bia abo bi jagya kwa ye nya ne kwa wobɛtua sika ede ama wonum se o ma ye adwumade ama wo eno ne nya wo pemu wo mo gye tene ne ye bribe ba wa na ade ma wo mo de anka ya kyede but o mo ma wo mfa ma wo manka se betwa bo ama wo se we ne ye hia ma ye se ne mfa prepare kiri ese wo ye ene ye Ghana Police Service general duties nyame na meka wo se mo won tokwa monko aso ye hwe Ghana nkonta buo so na mo nkoko nya ye ne a 3 passport office
na woni made ma me wure ho kakra we ni nyina ye afia wo afia asem na ye kan 2025 enye last year asem wo ni akasa banda da breso enti ye besre Ghana mampani John Dramani Mahama ana me wofa ase Christian Tete Yehonu police penny IGP Dr. George Akufu Dampade ebeye bi and Ghana mampani ba ne hu se da bi adwuma no Dampade aye bi nanso ba bi aduro no ohia obi obetumi ya boa na waya reform sabaya police service MTTD fo ba ya adwuma so no Ghana mampani won say yes fom o yes IGP Christian Tete Yehonu wo ba ye no sikajeje ye koso ahyenkafo a eposifo bo mapo no chairman akosoro krase ne face no yemisa ne se ohun bia na ana wonte ho hwe chairman IGP we de esrao se wonya nte ye de anope ye bo punum de asie ni enti omrante wa na omugya nyina kwan ho e check drivers no e kire din omo so omo ya posifo omo wo general duties ne so yesi e kire din ti ye besrao ebe yati abadwako bi na hwehwem kama na de obeche no mamra ne nini isi ya ma ne te say inipa bi wo hodma dia untouchable emra bia ni won enimu baako ye Ghana Police Service yes emu baako ye Ghana Police Service emra ni won how often ana abati so prosi ni ayade bia nya yayi na dia na yede na akoto prison e wo kroyim o ya interdate no uhu asrem akira asem bio na oye adwuma gisika ebi oka na ya transfer no na ko different region ana different district na oye adwuma be ohiani ba ko ye bia na yede na ko to prison mobi enkoto obi board ya de dro ba ko pewe kura na se o mobi nko wi abe obedem be 10 years na police officer eje bribe na MTD mpanifo eje bribe na nkwanhie si Ghana pani bia se ohun hwe enti obia mumra so kura yim ene yenam ye twifam saa ene ye twifam ene sagana ni nya asem na so amfa nko police station anya ono na aye because yeni wo mamba ka bia mobrowa wonni sika don't go if say sika ni wata so a enfo wasem nkwadam police for because ubedi nkugo asagana yeni gidie police service enye say yeni gidie omo nya dwuma ne mawo mesala sa me catch us me case wo police station asat now and once I'm making a medicine, and it's still pending. Still pending. I'm telling you. Still pending. Make once a medicine. My yedi. I may strike it at a new time. So when you are some Ghana, ha. Now we need car. Krati. Don't venture. Because what some are 2 1. With the agra. Car baba we chin the best in Usika Crebi agra. So Niska, don't go. And that is the truth of the matter. And mu hwem na abai ya ne ye kan de ye hu ye di hu adanse no man ye ndi nanso we de aban ko ntabufo na ye beka ho asem timo ontokwa go there uno omkonya manson ena passport office me wofa so okujetu abrakwa senior man so na yesa kola hene sabe me sakola nanse na mbadwane kunu me boa so na yesa kola boss so de ekrefu ba me de nsi akura de metumi che ye hu afunyi kama ena also the reforms eba passport office and ameboa na golo boys no maji wo nyina eden and is the minister in charge of foreign affairs telling you say ya beto dwane say the whole Ghana o pass ya o moje adamudia o motoso miensa ti Ghana ni pe common passport e de nkrata sematu kwan a aje ukosi obi so na say 5 NSD say 3 NSD a ubetua be 3000 open in tema sometimes nya open in tempo we den kila betua ubetua because di agura we den betumi akoda ho no be 10 years na obi di abana na ya yama no adwumayefo na office ndodo na no wo mo agent a wo mo no mo na ye adwuma nti se wo do de kokora na se agent de ne ba ono no watua sika ama no personal sika ni mu odu to be yama na wo de nda ho wo be kwa wonsa nkada say Samuel Kujetu abrakwa chairman Northtown MP mesrao yesi ejada ho bo homodin na kɔ ho enye Traffic Management Authority City Guide Grade Nyankopon City Guide
the MC for DC for did do much or coin here city guard for almost so bribe pa no wonder say manam tonton ade we bia ho e kwan ho no munyina nko manam tonton ade o kwan ho se ntumi mpam o moda bribe ntra o mu giska o mu tua kwan ho na mtete na mo ntena ho kwa wo mu wani pa o mayi wo ma mo kwakine ma no so kwagigi sika na mo de ma city guys ne mpanimfo bi chedi enti watua utu ni sen ti ba ko na utu abetu Intro. DLFM. Ghana Port and Harbours Authority. Gaboa for no. Porto. Obia kofa niama. Efre amonone dia bagana. O pepe yi. Bla ko bada ya se famene se. Obehu so obi niama odi efre amonone aba no. Odi beduru Ghana ha. Sika o moje ne port. Eso sene niama odi kra. Sika odi kra niama ne ba ye. Import duty no. Yes. Duty ya nipa ne betua ene brabo betua no eso ne sene sika ode kofa niama sika ode to ka no amonone no duty ya wotua nse wayi ka na de ya dwuma wa Ghana no ne bo ne soso ne de ode kofa aka na sabe ya bodam asem na me bi so sabe ya bodam say ma kra niama fira amonone de ba Ghana me bedu ye no me koyi me niama ne sika me tua ne soso niama sika me de kra niama ya yade mama we no ho say ya ma nema bia nana kwan mu a ye bebre pa ama ne no wonder say Ghana need to maintain nema boso because sika omutua no port enye sika kuma eno obi aba so ana okọ obi aba ana okọ abamba bia ana okọ aso mu ne ho hwe meka o mampani dada John Evans atamresa wanya ne ba bi kura nkopon fa ne kansie o kaya ne bufu ko honom kakeka na adwen kira no power tama ho meboa yes efri ho bapemu ne o mampani bia maye enko port wo no enko pa manfo ho ntuma ho Ghana mampani dada ba yo be ye bia mante so ko port kaka na adwen da Ghana mampani yese ne omutumi ede obi niam sikwa madimology che no ye ne wanya sika anko gia na mabɔ ne donko mi na mato ama omo ho na magye niam na afiri wunsem na waye kwasia mpeni wabrabo nyina sini tiras na udwa tire nyina hye e wo port aban wasum a omo na moto so enum omo ya ade pam kwadwo yen twamfo ni we kakra Ghana mampani a wanya ne ba bi ko President John Evans Fifiata Mills okopie mo port yeah ebri bi atwam and say and wakaye I'm really upset, and I think that I should let you know. I was waiting for the Anas video to be shown, and that confirmed the reports that I've been having all along. Officers of customs, you are Ghanaian citizens. You have to help us to build a better Ghana. But if this is the kind of behavior, this is the kind of attitude that you have, you are not helping us in any way. Indeed, today, I came to express my disgust and my revulsion at the way some of you are helping to erode the benefits that we are making or we have to give to our people. You are in charge of revenue. Every day we hear reports about malpractices. People collecting bribe with careless abandon. You. And to your man perinda da wanya ne baby kro. Asomdwe hene. Professor Evans Fifi Atamaris for penny kuija. I fa ne kransie ye pa. Ye see what am report no. Efiri ho no. Obi aba sika firi ho ba ma obi anya ne die nti no. Obi anka ho hwe. Ena Ghana adwumayefo a omuya dwadifo a munya sika kwafa ne ma no ne no. Bibia shutu akosoro Ghana ne ma boye den. Pani bia ba aso hu ye. Obi ayi nani. Ena ordinary Ghanaian eni huna ma ne because ba kom be yin ma no wo port na ne bo den ya me ba me bo ne me den. Betum. Inti dwade ne mwaka. Dwade ne ni dwa mwaka o. Na mom Ghana ni mobrowa ena na so be ye hye. That is the truth ewom. Okay. Na omoso so ombo modin obi awo obesa ne ba no kwaye certificate ma ne ba no best set obi so ande hye bia firim enti opesa ne de hye na wa firim no kwa register wo honom na aban na hunu se osimesi owu se be ya afe no nkontabu okwaso e be hu nipa dodo wa ye wo won ne nipa dodo wa ye den awu
no wonder so be hu ni pa wu kro on ha na ho kran register say me di hie yes mo so mo je bribe ma wo number be ye bet set dia ma me ba no mo je bribe adamudie mo to so nsia birth and death registry me di hie wu a me di di bank credit mu say Ghana man me di hie wu nti mo kan ni pa wu afie wa me di hie ka ho no efunu ho nso so eno to so mo je adamudie mo to so nsia 106.9 o ma ya de ena so ehwe o ma Ghana kwaye so forestry commission number 7 mo to so nson o say no forest ni nyina dan galamsey yes me ye munua na mama ho kwan na chainsaw operators egum ebu nua forest guide for any forestry commission penifom na da no mato so nsia enson maya de nyame nhira mu pi na de we mama ye ma hye me pa oba akobra mo to so nwotwe no Food and Drugs Authority FDA for mona o ma na yetimo no inuane a yedi ene anomde a yenom koyemu ensuo mo hwehwem hu ne se o haw bia ne hu anipa e de konimu enkofa sunsanso bone ye den emre no sa mo nso obi di aduro ba ho obi di nsuo ba obi ye aduane bi ene anything kan ne ade na sa mo so mo je bribe enti yempo an mo approve no mo de aba na Ghana ni adi FDA approved no wonder say Ghana ye fo de hwede ukure yim mo so mo je bribe enti se nya no kure mpo a na ma sha dem stamp na pemisi say pan Ghana ni hu say FDA for stamp pem so a na ye papa ni bia ana meboa sankai boy FDA esa chance papa ni bia na Ghana ni dia na wu na Ghana mema kwensa abai ya nom ne ye fu ado hwede hwebu boye nim ni nyina FDA approve ya damase ene adwumaden amobo so na mo kwan ho ye mfikira ye o call legon he she ba stop we so na mo ho no ya mi nhira mo na adwumaden amobo som Ghana na DVLA Driver Vehicle Licensing Authority for omo na mo hwe hu ni se Ghana ni betimi akita shenkani bekita tumi krata edi adanse ye se o ye shenkani mepa na onimka atwi ni mbode mo so ani o wani odi hunu kwan mu nti ya ma ne tumi krata se onfantwi hyen ye se ho ba kobna o kopa license a echire din Golo boys na je scan de ko wantwi a obetumi ada ho afe and anything about license ne de on be prepare chira mam omo jesa I say penifo hunye 2025 Ghana man peni John Dramani Mahama baye ena ekoso nya previous eye ndisi abanya baye na we mu nyina ekoso and abanda da na penso ye hunu se ya sei apagya ne mu ekɔ nanim mo ye gusu ayekɔ yanim a se Ghana ne ye bobra ye monsan yekɔ yanim enti pro ne kankan a yekɔ yanim bibibia ohia nso a ye gusu ayekɔ enti enu nie ena last cry me no mu wie kra no eye Police Criminal Investigations Department CID asamaba na mo ye hwehwemu a wantua wasam ne ye foolish case so wantua omo no wawie DLFM enti se kobase ye tiomam na institutions akese ye so vital e de mani power mam na se obi be pa adwuma ye obi din sem hu na mfa mara kwan so na mjejja demude de a na Ghana nsesi ne yani ne kire kwan de hin so Ghana man pani John Dramani Mahama baye ogusu gba adwumaden esmo man a Ghana fodo na kan I mean attest to it say I mean after all or ye de obetumi aye eye pa Nembom omampeni yesra wada wuchi wani anana nansa wo kan say obia obeye pre ne kankan wa ban mu no wontwen ono nanum asem o kan yo mi kotu no wontwen ma ba ne nkọ na ba foforo ba no betata wo ma ya ka say omo tatai abanda da mufo enti wa pensu die obeje fe odisika oje bribe a wutu no de so wo jisika no de natum ma Ghana fo hu yes ba no ba so be Ghana yie na wo hye bo so do ba Ghana ko ba bia ba bia ode ye ko no aban bia ba wontumi mfa ye nsan ye chi wompuntuo mu da Ghana man pani na nansa na wo kan that was last Tuesday ya min shira so wonya asakukudu no kan asasem na mom ho asem abawo to de yesra so wonsa kan hwehwemu na yesra wade bomoden a na power committee na monko asoye ni nyina ho no monko hwehwem nimpa bia ne ho bom no mo ne mfa mara kwan so
because wokɔ ya kan so a bra kɔbra ye wo CCTV cameras ahodo e wa kwan so a dwumadie bi ekoso obia no e capture nti driver ni betumi atwika ba 10 years na da koro ya kye no sɛ wakodi nkwa asɛm e wa kwan so sɛbe indi sɛ sika na police fo njejeje ne kwan na ho ne nema ahodo ekoso bribe na ekoso no penifo bezom kyerɛ sɛ omuhu ya na omahu tigara man pani we de yesrew wonan ba kon ya praba mo ani nya den na sifom da koro wo de opa man kro bia saa so ya ahodo abobodin wa hya da akɔ hɔ enkro bia wo kwa manfa convoy de bia ni wachi ko pa kura fa taxi keke fa taxi na tram na da koro ko bowura hɔ na kɔtena hɔ bi wo pa kura wo de fa ne ma katakata ho nyina kama wanim pe ne behu so yo man pe na de bowura hɔ bi ko di line no so ne hwɛ de yɛkɔ na bedi mo dance ya kyerɛ wa kɔ bra me de maka ne pray saa dwuma ku ahodo wei sempenifu ahwɛ ne yi a ho Ghana man be bɔ a ehwe mo nsa tese obi akɔ hɔ a ɔde na fu na ɛkɔ the last time na Ghana Immigration Service kan say yam yadom afi we the best time no o ma firim Ghana Judicial Services so afirim Ghana Judicial Service atemu ofo no so afirim o ma firim internet kyerɛ sɛ aba na ba ye no wa ya ade ye hɔ de yam yadom hwehwɛ mu ɛhɔ ne ye atemu hu nsensɛm ɛyɛ wasɛm kɔ court a ɛhɔ ne ye ɛna immigration fo nso amjeje bribe wo ya hye so no so yam yadom ɛhɔ no o ma firi first time nim na me nhyira mo na mom ya nya nipa bia bawuram first second third fourth ne ade a mu o yenti aban besere no Ghana fo bre national service mu ye ya beje bribe se obi awie school mpa che so okosom man keka kete mampole allowance no beje be 750 cedis okotua bribe se ne sika obeje ne bosome ya yade ana aban wa hyebo yesre ma bosere nya adwuma na nipa bia ne ho bɔ mu no ma yenche no se se odem a wonkodem ese ya gisika bi afri ne nsam a ese ya gie posifuo nsene Ghana fo mra o man panim po hyemra ase na kamia kwaya me say o man ya team especially the security service the untouchable they are very untouchable obi amfo o nya hwe ya besere mo mama ne Ghana Post Service MTTD enya fabio enya kono bio atata ne hunahuna ya beje ama Ghana hyenkafo ya mobɔ wo manim na minim isi ama ne obi pese o driver ni abra kɔbena se wan kan tema entintima ho untumi nye wodi agro wodi wonfa sika nkofie nkɔbɔ akwa homa wa hwe a wogere bɛka sɛ sɛbe wa fampona na ni sika ne ma ya wonchen right na posifu agye ne nyina wɔ kwan so ya chew 200 500 cedis na ya gye ana no hayi a me amanim hayi me ma no si ye friend say oponwura hayi ka na akogina me hu se ba bia driver na gina na metim wanyina ye yes it was an offense oba me madwin se bia nko ba chia de akọ office na o mo na ka na mra o mu tu ka na be cross na o me ka kire driver ne se o mra ya kye ho na driver ne fa wa kohyia ho a oba me sansa krachi kosi so ade na wa ni tua o adan 200 cedis o mage no mu tu o maka na pa no mko ti ba bia driver de gina ne se accident si a wa gine de enye wo wunti na ogina ho e ma nafu right na me hu ye mobo nyankopon ehu ye momo 42 minutes after 8 a.m. here amosi ade ayo shaba kwadwo sambi ana aye na submission no zigi atena se kwadwo from Mike DJ Hitman yes sir ana pay mesa achia woni wetiefo jo so papa asem we asem bia like madwin wa asem nua be makwadwo unse wa family na kan bibia nti mpese ebrem na chip in kakra bi wetiefo ebrem because asem we asem a yana nanom mre so esia magususi na de me ya say enye sasa we as we are just top 10 omo to here na all the sectors adwuma wo Ghana including sorry dem kra no sanyoma we ekoso eya all the sectors sorry dem yana na mahimfie ese ba bia asem we ekoso eya na me de me ya say top 10 na buy no oma say ebia fa say wo koje bribe ye be chi watum say be wa mu na be di anim police almost no moda first and second one kwada ma me ra ho no one the security service ni moma omo na say come the laws ni de omo timi di so no mo hwe so no mo kra de come de omo ko down kra no omo so no mo da so it's very sad it's very very sad Ghana had there he say one kwaji bribe omo da first second and 10th I want a 10th CID for last 10 for me boss how CID and me boy why CID so mo kwa mo miensa
It's so sad. Oh, it's so sad. Me say, me hear me passport every day. Me ana say bibisa e koswa. Ebi wa me kwa so Ibrahim fa the background so. Me pese me wura na me hu de nkofo fam. Me hear me passport. Me ya Accra heya Tema station one line say. Me say anajo ahomachi when am ko sa line. Near my numbers. Now me to so 22. Numbers near sa line ahomachi of 4 o'clock. Na me wo. Me sorry 3 something I'm going to sa line. Me to so 22. I did check about 8:30 na yeah man numbers 8:30 no. I'm so see 100. I see 100 after 100 no so go fee. Me see my many crime bria. Ye yi me free. The no man number ne ba. Ebia say the no di wanim ebia am 15. E say am 16 no. Oba say okay patcho wo di 55. From 16 to 55. Also on penia na obo atra no akomo bi from number. Ade an say dem nua be ma kan Goro boys. E hyechire. Na say omo am wo adwuma na kasa mu no. Mo amu ni san kofo ne na ya adwuma. Te be na bribery no eso atwa. Enye adepa. Enye eyade high wo Ghana. But I go say me Debbie me try me say unam lord kwem na because na won say ka bi ba. Na say ka na so anu be patcho ye hu krasi ni na huri o. Na okoye hu sanya say ni na obo life for kwan ni mu. Na ka na de bow sisi a. Nipa ko no tika ni mu no. Unni mu no. Wunni ba bi ofri e bia ohin bi ba. This year bi ba ye be kun. O body ni grants na wabu shafa ba be fefi mo chikwe asan boka. Hitman. Bribery in the way bribery is say Ghana no. Me am the former vice president. Or see be the legalizations then digitalization or the banner as well about trying to see because I was saying no dey can ba especially report ni passport in can get home woman and then na you say digitalization abana passport still on that room I didn't ya. Inti no na asem sebena no mo create no dia gisika bi na so ma dada Ghana for no na mpese mi hu no. Inti patro dem tuma oni watie for kwabra ne ko. Right me that's 46 minutes after 8 am at for emblem no pen koma ye die no won so wadwen kire ne sen kan courtesy Lumba in supernatural mineral water no pay won so wo kire wadwen 0593406565 0534050199. Good morning. Ini ameje so. Ravens no pay wapom to say. Nyame ada Roma na also e. Nyame ado me patcho me so me ho ye pa. Ya me kwaso bomu apaso. Onyame nhyira mo no nye mo kese. Amen. Mira me ma ye madwin say Ghana police. Say me de matembe ko police station. Me de me phone komo obi wotema Kaiser flat. Oje me 200. Mira Hitman me koya o say phone na yira. Ami see yo. Me bo me mama ne no mo tofo from am. Minim so open yaso aketua. Me to asase wo me krom. Me koya ebusia for na santon. Me see o me da won ase. Na nia uka about port. As I my me kama me ba last year. Kia morning. Na dam for Korea. Sika ye the command wo na ndu 20,000. Ye tua 40 something thousand wo habo. Ye wie shipment ni ade no ka ho a. Ye wie ni ye tua be 60 something thousand. Inti car na ye to wo ho ye mfa ni say 20,000 no. A hankwa ye tua almost 60,000. Na ni ami bisa ne say ye DCD wo Ghana ha. O car ba ana ubi be free baby ba port wo Ghana ha. Mira Hitman ye calculate into dollars. One year campaign oh ye buy ye be ye corner koshe. E ya dey still e koso. Me passport office. Ya omu ya o men fe magoro man ene BVL. Bra Hitman me passport 1984. That time no na Goro boys wo. Me question ne say signature na ya Goro boys no omu ye no. Penin be na ya o sign signature no. Enyam penin for na wo ho no. Asem sebe right. All right, Vance Nyankopon kan ho anopay. Good morning. Good morning, sir. Me ba che fra say. Nana da ko ya dom dobro. Mami ti wa anopay nana. Ye da mo ase ene adwuma pa mo ye de bia mo ye boa o man Ghana. Na de bia ya na ye ka se o man Ghana mpanifo no mo nwe ye na ye wo fom na ho. Said ye adi wi ya beda aba police CID at that 10th. I ain't for also the second answer MTD for that first. Me say a driver phone one man police for one me pa chomo pa monye sade wi emaye monfa mo camera ne mo mic enko gina Accra Central na mo de mo interview a drivers na mo tie nsem a mo kafa police ho
ya say ukra car one load free amasa man I could do a car na ya chill say just say ukra won tiase Ghana any bus stop as we just seconds police is what chill yeah any panel form yen so amu nipa no hefa Atlas Central na police for there yeah driver for any bibia ye ka kire right me that say good morning. Good morning, sir. Gideon Berma Sante. Yes, sir. Gideon wa minti wanna pay. Kakra me kan say abako sembia bagana hada me de mentie ene me huye. Nipa ben wo be di police. Day one obedi police ne yebo na agp. Ni gidi say ebi ma Ghana hada. Eti yenkan say obi baba ya agp a na wa for police nyuma numu afi baadi ana wadi abeduru ho. Enti abaya Timbaya a person, bravo police for a general. I know quite betting yes. I just say, see, yet the pay and a guy, dear, everything I say, oh, be no bit more surface idea, your man, to a trader. To say, come and come to police, ever you have to say. Now, I dare back on saying, Lance's office, and maybe the Lance's care too. I'm a home Lance's money. Come to it me emergency said the medical kwa me no kwa ye ma de medical kwa ekokoma customer officer hwe papers ni nyina na e correct ye de ma me mi well license officer dan mu no wo de ko two table we hu ani ahwe ani ni amo akotena ase so ti wa no yan frau esa se wanim no enye goro boys fu anim enti se me ade ni tie no e yade a Mate Gideon Medas, thank you so much. Good morning. Good morning. Me about you for saying. Yes, I'm a boy because I see Tantra. Mamiti want to pay. Ghana Police MTT for India Massa. This is somewhere 2008. In your driver, them could have taught from. Mr. Bastop on the farm, the chairman, at the call Central MTTU. That's a 20,000. And I'm doing Jabasop, will be Nation, Tintrancing, and one year mamma was happening in Moto Court, I want them call Moto Court. Yet them call, and you me, a year, I listen in the chair, Miss or Chair, you see me, Lances, I mean, I'm saying, me, no Lances, them come to see a mopa, who mammy free court to them, and I'm free to make no new Lances and Emla. And while we're sure we know we actually know me, look at me, and say, oh, Mammy Bay, that's 100,000. That the cinema of value, Lances, Amba. I don't buy him quite a papa. I'm so motivated. At the time I'm doing last inquiry. That is a first time, and yet they told me so. Right. That's a motor coffee. I don't qua. I feel a busawa. I can say, are you a guilty or not? Because I'm not as a command 2 weeks. It's not for no BS row. BS for you, near Jelu. You do consult 6 months, 6 months. I know that the woman can say Roxy, a 1 minute. I want the emissary Ghana MTT for the net. Ghana by the Tiomoka. Or one of the Jiscadi Tiomoka. Martin Medas say, good morning. Good morning, Hitman. Me about you for saying. I only have 1+1 vintage to Baba for 4 years. Mamiti want to pay. Hitman. Bonnet my pa. Yeah, that's it. Yeah, the pa. Between December 2 pa. A son in Ghana for the cheaper. Hitman. Ghana police here. They come out some 18. If you want to say police folks like to be shot at Tareko Galamsi, while soldier for and be blaming Tessa. So a soldier for no, almost the discipline does the same police for. Police for no, the way Moyano, Minia, Oman Dava for quite me about. She am no better question now, many movie. It's mine. It's the engineer, said the amount for Mujigana form and Colano boys and Omuchoma, Omo from police station. Oh, don't coach a baby. No, my June, right, Mate, may that say. Good morning. Good morning, Brother Brown. Me about you for saying. Idiane Tomio. A bridge and command and book. 30 seconds here, uncle. Right, Mammy, 30 seconds here, uncle. Answer, Mr. Evans. Answer, there be Obama Basso. I was choosing the station as a #1 station. A chester, Juma Papa, Mobonti, and a papa, no, what you say. Oh, station be a no skipper, me and catch a pa. Now, police for Juma be a Mudi or Krumu Hanaman, a high game. So a commercial driver now so they are coma and a better Juma we are meaning me so bit me.
unya tuka edi free ufia me say ye beje wa de abesi nkran obaka so man ne de amom wo campaign o nsi ase na me the blame ni suma drivers yebi no ya junior to the sense minim the junior ni ekoton o hwa se odi se ba se yenye a be boa yen a omu polo o gini ho a won ti ase black famna na ya tete ye de say e titiro man ma ni yeyi ye de say e titiro man e ma ni yeyi politicians ne nya so omu nim pa but omo bu omani e de aguso say because of omo na bu omo ma omo nya 2 minutes no omo touch om Tommy me da say na pay what make you point. Good morning. Good morning, Braka. Me ba try for saying. I tell the Rita me fresh tanto. Rita ma minti wa no pay. Braka ma listen na mo ye. Ma wo be akona wo se. Me ba cho anya me na me ye list no. A list free Ghana Statistical Service. Why? Sorry. Akona wo se CS. Ma nanti ne best set ho sa. The last time I me coin. Oka chem se me fa Scambra now within 2 weeks no. Onye mami. Well, up to now, my son can't. I could only be set. Na scan dry. Scan me inquire. Okay, Mate, me da say. Good morning. Hello. Debbie 0593406565 and Jonas Adi was in my birth set registration. The man said he would take 1,000 Ghana cedis before the registration. Ewo pram. Na papa ne so budget 1,000 Ghana cedis and so why your birth set no e dia mame ewo pram. Waka cha me say passport no so budget 2,000 Ghana cedis. Jonas then the add the messenger what the aba no pay wo DL 106.9. Good morning. Good morning. Your friend saying Dada will limit of the three essence by Washam. You Dada will limit minti wa no pay. Braka Dama say ewo juma wo na efa golo boys ko ECDA go say sim na sama ni tema so many na mai say we Obia we nim difference who fi say or staff or ECD na zike bi obejo no me ko office no na je say won cheta nye staff obeje or the office wo pepe so a bi nya panyimu a wono so besum na wono so di bia to eti timamfo de ye bre ti be Ghana ban se won fa de 94 na kitati se course no we ye fi wo ana so ati ama yen so ye hwan hai right Mate Dada will hear that say. Good morning. Good morning. Me ba che fro say. FM Charity me da se fre kusi. You Charity ma minti wa no pay. E da mo asine juma pa mo ye. Me pa cho e police have the police for na wa han. Bribe ni de nyasam gitu. Me kai mama bi ni ba ko wi ade o ye fulani ni. Be bia ni ma wi ade. Da ko ni ba ko wi ade di no ko police station. Ye che no ko ye no mama ni discuss ko ji ni ba e wi e che no so ono. Mi amanim. Enye so obi na e kan o ka kire m say ono je so wu ansa na ni ba akode prison na ni ba da sense. O mu ye de ni be wi a 10 times or discuss ko akode ni ba no. Nti Brad need one more pa. Mate, yeah, that's say. We do a very final caller. Good morning. Good morning, Daddy. Me ba jo anti comfort to say. Ma jo adumo o, ayoko ni mo aduma. Yeah, that's pa. Me so me dia ni say. Enya police for na yo, eye man na kasa na tisa. Police for mu nya hwe, e man no. E na e say because nkruma time no. Police ni kwan so obechu ubebrabe no. O chiwu na unim na uta bribe no beka choose mama start day for office say make I bring you there na uduwa na obe hu ni obe but say no e bi ni police bechiwa onu ni ko to community ope ni we jaw e the police for niema e koso enyo mo but nkroma ta wo police no betimi achi obi ni we chi ni bribe e de na tare no counter sa obehye e yeah, near na police for eta. Me that's it. Mate, yeah, so yeah, that's it. I'm already way about. Good morning. Bra. Your friend saying. Bra, ku 49. Who bring you young quay? Bra, me ma watching. Me just so.
Yeah, Brakwa, a police for the Mokata said the police is your friend. The police is your friend. Police in your way, name for you. Will be our yawa down for any timid bribe we say. Nasa Sabi Sabi, while your town for your way, name in Sanko. Yamin, we institutions are police institution, Yankopon, Onhu or Momobo, no Muhu Ghana mine in answer mobile. No, it's a Subina, you get you or my immuno. Na nyame mwana Ghana fan into my pencil. Me want them me real crowd who was answer na matter for police ne keke ka ho ne ho. Ka ko nyame hu e mobo. Kwa gonya go pon anka won so ho. Producers here for we na your fancy kura na fe no ye na ye wrap it up. Good morning. What too bad dey to me and Fabium. Well, thank you so much for being part of the show. Answer ye be kono. Ma men kan wa no pe wunu musu a e Lumba in supernatural mineral water. Num sanso ebi is an say come in Suya that the Lumba de buy and your friend Lumba in supernatural mineral water. But so, I mean, just say freezing give you. Yes. What's that material? Some raho. Now the enemy yani say police. Say call us na buy no 80%. Police department ni na obi anya ne de. Omuso na say be ofuma ho ne de woko. Omuso na omu di kan. Na me raho no. Me say me raho. Say police for na yen me musi yen di nsemo ne ho na mo de be ko no omuso na omo ye den omo di kan Obia ba police call us ne ba ne move 80% police aden back of that den na say na me nua some bi na oka bi about the BFM deaf registrar no ho no therefore no the anti bribe ni wo ho ne mo ne say wudi hie bi wu a na say bia wudi hie no ebia say document bi say the document bi ekoji nneoma bi a wanya say deaf na registrar na ultimate fan koji say bia na oya oni adwuma bi na ye adwuma ebia sam snit bi nti o say ho no hia wo no ebi nkra na wo bank account bi ni here and you want to make claims sir ni na o make say kona ko yes deaf and deaf na yan sign so high court judge sign so asana o de abawo I say one more account be. Me be ma me be win say ya. And who fa no sika na ni ba no ka sika na one more account no ka no. Omdi na ko yes BFM def. Afa do ba bi no jazz sika na so do mo fa. Because sika na one mo na kasa no BFM def registration ni na agini na. Me papa e free mu nzima erade. Me say do ba me jama me ofa so do on to aso kikam. Ye kwa kikam ni ye kwa basa na me so do on to aso. Ma me ndi akire biom. Because that is the reality on grounds. Na ko bra I did me say bit me twam. You bedu ho. As one mine be yi. One mine be fan into my pefra. Kwayo. Wakobra. Medase. Na na say. Say edu baby a areho, but mpenifo say be yesu kra edu baby. Aya ye ja him no kra. Aya na ye mesre. Ene ne kwa wo mo ni say. Na Gideon Barema Asante kan be say. Aje ye ne a yesesa ya adwensi e be jai. No kra wo mo ni say chairman. Oman na yetimo no ye wonipa bi a eye oman ga na sika ne de tua wo no moka ene ne ade me hia me so no ankasa na ode ne sika tua no ho ka ye ni problem but me no mienu adwuma ye no empeni 40 sika ne bi firim ne yaboabo na ekotua sa adwuma ye fo ne ka mosumi bia enti sa nipa ko na adwuma ye so ye na ye se oboa na oman ne ko ne onye de a na sa sika na mote ye no mode kotua sa ankofo no ka no nyansa bia ni mu ana chama manka ni yi ye betie yen sika ni bi e de abetua momoka na mo so mokọ na masan abayire yen abaji ye sabi nkwasi ya sika na ho na awote na wo so mfaso ni sei enna munya ne ehun se ne obi obo obi ho ban ne nyane na namu sae e de abesere Ghana mampani eye mra ina mani paye ade ye o Bible no kura ka se o manya ni suade hunim no man ya basabasa o manya mra nya adwuma ya hye mra na sabi yenyu obi baba mra na ye adwuma no sa o man no wo gira kwan ebi ni Ghana typical example ye Ghana o man ya wo mra mra ba ko pe ne wo man ma ye adwuma asa ya ka nyina bi anya adwuma bi obi ye de ope mra no de hen o na se ba ko pe mra de hen e jana bia pe ene kura na nsen kura mse du anadwo kura mo fom ko hihye wo kura ene yesi na nsen me ma de ne kura na ma ne bitumi ko so na me ma ne bi ma no so bi odwa na aka ne san ene pe na ye adwuma na Ghana mra be na ye adwuma wa mra ni ko oh masa mra no wo but who is enforcing the law free suru kwesi form Ghana mra no de ahe na ye adwuma ye laws ni nyina nya adwuma that is the truth law enforcing agency they are not enforcing the rules the Ghana police service omo enforce law bia omo enforce one ko omo na the whole Ghana ye come on mo je bribe a omo na mto so mienu
MTTD can police service wɔn di kan investigative CID eto so ten na mo a mo hwɛ sɛ mla no nyɛ adwuma mo gye bribe ba ko bla mla no yɛ adwuma no so mo mo yɛ enforce mla no mo nyɛ adwuma no enti mla na maka sɛ parliament sanfa so bi ani so ma parliament ana meboa parliament mo so mfa so Ghana ha na yɛ de ba de sɛ mo sɛ yɛ mra hye bedwa enti mo nkɔ hye mra na meboa enti mo hye mra no wie na sɛ bosum du no yɛ tuhwe mo ka sɛ Ghana sika ma mo extra hye nyina agidi na sɛ mra na o mo hye no sɛ yɛnyɛ obi a ma mra na nyɛ adwuma na saa mra na ɛwɔ hɔ no mo hye no fa so na ɛwɔ so no ne de yɛ Sabatem se parliament ni se ntumi enforce law Ghana yengu no na ehun se enim na hye bedwafo bi a wo Ghana obi an kwahye mena wo ho ye ne anye ntena nya mam na obi an de ope na ehun se afidie ye ne ye gum na obi an de ope simple because ye ntumi hye mra e wo mra ye nya ni pa we ma mra na ye adwuma de eye sabi nkwasi adwuma na ye medema no asi na me kɔ no babla kwanten usua me wo fa so fulubu aten na odibiaba say school ba kwa da na koma so a wakobi pen na yakopɔ ya adoma 22nd of November ya wonom eye wonom LSRC week omo ye omo LSRC week nti no nti we ne ya de he nti na we DJ no de atoso no nti invitation we also senior high school ama master education we also Ashanti region na mo kire mu say wo mo invite Obia ahemfo mo akakra wo munsem Ghana dentam Obia ye nyina ye nko na school no wonom 10th anniversary finshia du a school na die no wonom hye ho fam wonom ba beboa na agya ntete ene homesua konka nti we decade of growth empowering learners in rural communities through education and agriculture venue no school premises we also and a date in the 22nd November 2025 time no ya no pa no klomba pepenti yakopɔ ya adoma ene ye yawada nti ya memena da dwumade wi eba so nti yakopɔ ya adoma ye nyina yemfa ye nimfa nkyere mum we also senior high school I no wasante mantemu ne nyina yenkɔbɔ no mo finhie do mo anya no yenkɔ treche na homasua de ya de a eye pa mate me da se kwadozi wo so ka bibi na bragobra na make us me refia de te obi na pesa meka okay mo se na me nua ekbe maka sem na me bi se Ghana Audit Service omo try the report ba itimi report ba uhwe sika obi adia sanko mo na obedi sisia ode ba sika obi adia banya kompo ametia eno de se ye should have paid it sika obi adia na se eno no me ba ye taking way action no ne mo mini kofi ye ko wia obi tire na body ba akopɛ ye de be ko be 6 years it wait say entimi anya adwuma corruption no ebe flow sa ba kofi wa ha ese ebisa no asa no we late nti why o da say ebisa no azaka ti producer video no me de nato blacklist ona hwa this week kura no ba kina kura mo me pacha wa ye ma ni mu da kan we de me pacha ma kofi o say da we ha we ba mo cha ma kofi pacha wa mama kofi ajo be hum office ona o be prepare and he is executive producer of the show wa madia tiati producer so wan sem bia o be ka dia o kasa bo na maka hye wo yem yo e be mre na ye ko parliament wo ne akohwe mra Ghana mpanifo ehye ne yahwe mu dodo a de ye adwuma ne de yamfa nya adwuma ne yehuni se ye parliament house ne wo ho no samfaso wo so mo man ana samfaso ni su ana ye bedwen ho dakro mate me da say Ghana no Adamba okof enura me so da na Ghana yesa brutire no hwakai ene nya Ghana na ohu ye no Eniama miansa na Ghana for GDA. Eyeja, Oba, Sunsun Kron, na Sanya Mansum Pesban Bonnet. Nanso, Suba miansa na Ghana for this say or main. Afro, Pesemin Kumina, say Nyasa Subaya, or my yeta. Change your attitude, Ghana needs, change your attitude, Ghana needs. Well, thank you so much for being part of the show. It's a very good act of being a good guest is to know when to say goodbye. As I can say in command, so from 6 a.m. to 9 a.m. Yeah. Executive producer and Shraba producer me be. Someone for your cause give me an offer Johnny. And you didn't come on. If you tell about us and know you're late to Kakraba, still buy it. Need your Mario Dio for social media and so from Hitman, good morning. And enjoy the rest of our programs.